E toe whatalo whatu ia le tautua ma le auaunanga no siuponga retaia fou i le nei vaenga o le fiafi ina ua lusu ma lua minuti te ele tula lima. Ia e ele taritonunga o le fou ua au mai le atua le nei lau ma le nei avanoa mātango fie. Ia tātou te toe whiwa a iai ma tātou toe whitapa iai i lona nga le lei whasoa, ma lona nga le lei whaitwhaipea i lo soifua, ia maso mātou wola. O le aso lua le nei ia i mātou California nei, e tusa o le whaitau wina o aso le vai aso. Ia a o lona aso se fumatasi, i le whaitau na wha ar whanumera, o lona aso se fumatasi le nei, a o le aso lua o le vai aso. Ia a o le aso lona tolu o le whaitau wina o aso le vai aso sa. Ia e ele tatonunga sa moa ia ua fia whaia e lava le anganga whaafitai i le atua ua mawhai ono tatu tue maua le nei a manoa. E mo ia o ana nafi le umamao atu. Ia au tatu lava whainga malanga o le whainga malanga e tau mate le ete. Tatu te wha moe moe ma whalango lango i le tausi mai o lo tatu matai i lo urufafo ma lo urufale. Ia a o le atoanga lava mea ia oe ma o tātou ae whalango lango iai ia le apa mai o lo tātou atua le soifua maleola. Aluinga o le tala o tātou e sao, e moni. Tātou te tatalo ma whalango lango ma wha moe moe ia tātou i whalango lango i le atua. Ai le whapela na o tātou nofo ma wha moe moe ma whalango lango. Iai fo i tātou pitola au e whai. Io a fuala le tatou pitola au ia o le mea o le tatou tausi ia le soifua maloloina o afa tununga fu mai o mai a tatou o tatou whanau ia le lei ma o le aonga ia ma whaonga tatau taimi o tatou upu e ave ia tatou whanau so le winga na tala e iai fo tatou pitola au Elena ona tātou tatalo ma wha moe moe i le atua. E sau le atua e whai uma ngā ruenga. Ia ae nā o le tatalo o tātou uma. E wha le sao tele i nāli nā tuinga ma tāu silisili. E ai e o le soifuanga ma le ola. Tātou te tatalo ma puna nou. Ia ma tātou whalango lango i le atua. Ai iai fo i le pitola au o le tangata ia. E tau mwhai. Ina ia pai ona meet ia le fisosoni mai o le atua. Ia, ai te tau fui na whai tātou ngā runga tātou te fisosoni e fui tātou i le atua, ia, tau sao le natala. Ia le tau te le tu, tātou te le tu uma, matua i e are tala fui le e fisosoni, God will help somebody that he helps himself first. Sosoani le tua tangata e mawhai o na sosoani mua o ia te ia lava. Ia, pei tau whapena i le amtanga o le tātou po kalame o le nei aso. Au o tātou o fo'i i le tūra fiafi ua po ngisa mai mātou i whafo. A ua luas fumaleono minute e te ai le tūra e lima. Ono vinga ia o tātou o fo'i i le teimi o le tātou. Fiafi. Elele me uma ua ia Yesu afatasi mai o te filemu so se ngā luenga pulelo umatai o te loto atu fili mai sasa e sisi fotonga po matu waia sila fia po le fea itu pule mai lo matai o te whaia pea Olo finanga lo tolea
Moni e tutupu o mea e tingai lo le maua pau fai mai e mawhai mea umalapa pe atu maupea o le mana o Yesu e moni lea sasa e sisifo tonga po matu uaia sila fia po le fea itu ule mai lo umatai o te whaia pea o lo finanga lo o lo tolea. After telele atua lo matu kama whakaile alofa whakai I lo tausi le lo matu wola whakai taitaina I lau leo leonga I lo matu wola I au fafo ma le lo matu wala I tae au o lo matu ta o tuifo le po leo au matu momoe malo te whafangu matu lo matu wala pangala pa lea ta mai o matu le manatua o I te muma ngalo ia I matu le tele o lo walofa lea ta mai ia le mwhaia o no matu ese malanganga pa maulalo whatu ese ia matu wa leoni o matu o sala o matu sise le niki e whamanganga o le nitu lama le nitu aso ia na ta pena foi ngā luenga ma whainga masani nanga I o matu tangati whangangana ia au paunga vai mai ma whawhanga tamai ma le lei mai ate whai o matu sisa ia api ese le vabuleita ese le minismea I o matu pasoa I le manino matu paunga ia o te taro tato marau fio ne yaso o te mai a te minuto joi tula ma te se konyo le au nanga nia pia ia maua se hata o na hausafa Yesu o le awa ia mana ia sinapi mana ia fai matatu apa I le toina ia mau tatu apa I le pule au ne uma ioe o lo pule o lo taitai o lo atua ioe ia ua maua avanoa ia mafui stemi tatou te tapu ai whaatasi ia meo sanga whainga mea tau lava tatou whainga lotu I le fiafi ia ona e pei o inana a matalia mai ai ia lo soi fua talitonu pia lan tatou taranoa tatou amata whapia it's not so much o le men tatou masani ai o lo tatou talitonunga o le mea o tatou talitonu iai e leo se mea o tatou masani ai ioe e le whapia e alan tatou amata whapia ona ia whai ma masani ia whai ma talitonunga mau tutu e au noa lo matangata le tatou te apa iai I le manuia fo I o tatou wala I le manuia fo I mea tatou te whaia so rona winga tatou te whaia I lunga o le talitonunga tatou te le whaia I lunga o se masninga e sa o pesise na o le pio na amata mai ar si fonga o le taia fo I le fitu valu sanga taruai malana au unanga I lana por kalame le na amata mai whaingoina o le whasare vale ataunu lea ua liuina nei I le lupe whaalele so le vaaila whaalupe whaalele e tapena I tatou mai le amatanga
Ele ia ma se o tātou le I lunga por kalametemini. E ola mai o whapau le atonu. Io e. Nem se o tātou. Tau te ola mai. Ua iai o tātou mātua e whatonu folau, lo soifua, ma lo wola. Mela ne ale un whai atu le tala. Aua ne I o tātou whaia o mea na tātou masani ai. A ia o tātou whaia o mea ua mau le taritonunga o oe mau o tātou o tangata Samoa. E tā ua whale a onga na oa o mai e utotua a manai o tātou mātua. E a fua mai o tātou great grandparents. Ia I la tau na mua I sūruia I aile whi au o le tala lele. Tangata nei, e sili musa meo le ola whatuatua. E lini tangata lele ni I soifua o oina pe na ave I whalea o ngai o ele nanu ma o ilea. Ioi. Whatua sūruia le tala lele. Aina suru ma le ulu e sa idio. Le a kongu le mea ta o le tala lele. So na whau mailo la tō wola. I le me ta o le soifua whatuatua. Io nei e le whi au raso sa. Le ana te anei. Aua e te popole. Do not worry. Au le beilana whai atua I tau te tala noa lo le popole. Tatu tala noa I le whatuatua. Ai o le masani na maina I o tatou mātua. E le tangata na o ina telefo I mea tau tuspa ia matūranga whapena. Pa ua le mea nei tangata nei. E iai le mea ta ua le atua soifua. Ua o atu le tala a ave ma avatu. E iai le mea ta ua le atua o lona alo o Yesu ke riso na maliu matoito. Pa ua le mea le ta ua le popole. O le whi aua tātou te popole. I nisi mea o le lalolangi. E mua I sa ili le malo le langi. E se le mana I ua tātou te popole fua I mea o le nei lalolangi. Ai whai mai ale tala. I o tātou mua I sa ili le malo o le atu. O no tātou maua. A tātou maua le mea na. Ia o le puna oa o mea uma. E le whapea o te whai atu I ate oe a mea o maua. A mea o le tātou ngā ruenga whai whatasi. O le tātou sa ili ia le mea lea. O le mea sili lea o na tāua. A ua tātou te pole vale I mea o le larolangi. E la wila e mo ia o le whai mai tusi. E mo ia o le whai mai langa tusi whai tauna o le sa. E mo ia o le whai mai o le tusi e a ua le popole mawai mai. Ia o tātou loa. O tātou. Tau te mama I uma. Tātou te o uma I oti. A le mea le whai a ua le popole. I lea, I se isi a mea. O le popole le tino. Pe mai pea. Ia popole, ia pupu o tātou roto. E mua I sa ili le malo le atua. Ia, no whane o ina. O sa whai atua ni. Tātou ma ai. Pau ale na o le mea tāua. Ia au ai ni o tātou popole I mea o le lalolangi. Pe te popole I low health, pe te popole I lea, I o tātou mua I popole I le mea ua tātou whioti le lalolangi nei. E uma tau te mama I tātou whioti. A le malo lea. Pai mai te ola ai, ma o pese ai. Ia e o le whaavau. E len tātou upo tu spaia. Ia e le whapela o tātou ua whai atu nei tala ua a mea o le ai. Tātou uma tangata ola tau mawhai. Tātou tangata e ola tau mawhai. Eisia, le sisi o tātou e ato toa I lo tātou e sila whanga alo tātou matai. Ia ora na. Ini I oso mai fui sisi wape a meu wā ma. Aua te popole. Aua o te popole. I mea o le lalolangi. O le popole. A mai. Eisia, o le unga leo tātou uma. O le unga leo oe. A o tātou sa ili I le malo le atu. O ina I le eise mai e mawai. I le eise toi oti e mawai. Pe o le mafuanga le nā, eise mana I o tala tuspai. Pe o hata tō mea whai tau, maolai. Pe tasile nā me mani. Wai o ia I tātou olo launga ina le upu. A le olai.
e mamoteng yo e fa fo me fo da fa ngalonga le fa va le mo no a o so soani ti a kono yo ai fia te le tatu mo fa msino le sa pa wale mea ta mo e ale tangata ia ilana a le fi au tau au te popole fu isi meo le lana te popole te uru sui fu maloroina ni tele fu tatu le te uru sui fu maloroina ai tatu le loisa ili le me taunsa ili momo tele fu te miso le ngalo ia chau le mea mo ia lo tala le tala no sa o tu ia te vai fu ele o fia mi o tonu lo tala no ia te ia te mi o te langona ina deeply in me. My goodness, I'm so far away. Ioi. Whapena, ale whamanatu mai pēr, ma whamanatu mai pēr ia i tātou. Aua tātou te pole vale i mea o le lalangi. E o ai loso, e mo i o lefa i mea tusi whai tau rasante, ne i loso i fua maroloina. Alo le mea na e tau te amatu momo. A whai nei loa e manu whelele i o le vaona whanga, ma ai funga o la au. Mai loa e lau talo, e le ni ola o ia. Whawhena o ma. O aina au mai le ola i mea i o le natu. Whawhena tatu le loa. Ioi. O le tali lau mea umai. Tatu te le whatuatua. Melana tu poile. Wa tusa pe o mai mai. Ai au tatu whatuatua. Tatu te le popole. Tasile na me overcome mai whawhitahu di o le langa. Ai a whape tatu te whamoa le soifua maroloina. Ai tatu te le lore me sa ili momo. Ia telefonu whare tonu. Anyway, o le so, o le Veterans Day holiday a mātou i nei Amerika. O le aso malo lo whea ngai mane malo e le aieni a onga ta puni i a ngā ruenga le malo, ta puni ia le tele o Whatupe, Banks, ma me uma whapena, ia ma ngā ruenga e a ngai affiliate mane malo tele o Amerika, ia o le aso e ta ua whapiritania ina ia o le Veterans ia and the Military Day, whea ngai male nei e tunu. Ia po o le whaamanatu ina o le service male au nanga a i rātou wata ua o fita tau a le malo Amerika. O le sola na whaamamaluina e le ngata i tutonu o le malo tele, o na territory, o na so se stete ia ma i rātou umalava na nga i o latu ainga e tautua i vaenga au o le malo Amerika, o le so o se tasi lea aso malo lo taua i tutonu o le malo Amerika. E taipeia le vaitinfo le tātou Samoa le whamnatoi lea. Le Anzac Day, le Anzac Day, le afo i le whauminga o le Australian and New Zealand, Australian and New Zealand lea le tau Anzac Day. Ia, pia whapena, tu sala le Anzac Day ia tātou Samoa. Ia ma le Veterans Day i Amerika. O tangata ia o wawai e tufoi. Whatawaina e le malo, pinga malo tutuila ma manua. No whatu mantuwe, no whatu mua a o nei na whaawasenga pe tu le percentage ratio, le ratio percentage o whaapasene ia tangata na i tutonu al vaenga awa Amerika ese mai citizeni na whana nau i Amerika. E pito mawarunga al pasene o tangata mai tatu atunu Amerika Samoa. Masalo po but the last 10 years or 5 years na mawele mea na ina ua whaapasene leo whaingo i lato e ofo inga le soifua i vanga au le malo Amerika. E nume tasieli malo Samoa, Amerika Samoa. Pua i siona tama i atunu o siona tama i population
ai e to atele pe na ufatu e fu fa pasene pe fa pasene ina ia o le tūlanga na Jacinta Peters talo fatu le episode fu manuia I lau sunga ia mai lava malo lava fa soa fa tai mo le kalame mane happy Veterans Day watching you from Anchorage Alaska fa tele Jacinta ia pa pena foi on yo talo fatu ia I le tele o tatou yo ane tu vai ti au uli manuia tu lepa pena foi mei avito talo fa mei talo fa foi tua male nanga maleta I Rome tavita o tina mai ava firo talo fatu o sinti mai po tai mai sinapi faui so fu manuia I lau fiona tu lepa ma lo le tautua tunu ia pa mania le tua I lau fionga ma fatua ma lo fa tai lo ma mai au kilani New Zealand pa te tele sinapi faui pa talo fa fo ia loma Isaako Matthew ia ole na le ona o ia tu sfaitau ole Matthew Matayo e ono toru lua ma le toru ma lo fa tai Cecilia Fuimono talo fa fo ia alofa sao se fu mnia lo su tu le pa mania fa soka plesi ia fa te tele alofa sempre ia sita tal matunu ulatai fa fo wina tanielu ia fa pena fo fa talo fatu ia le tutua ma le au nanga Emma Semi malo Emma heta su e sua ia fa talo fo ia tunu mafono e lia matai matai rata pa masani confused chef hat malo yo sole umio to Tio Matis talo fa tio ia talo fatu ia pena foi ia taulia taluai ngā ruenga happy Veterans Day thank you for your service pa te tele ia loma Isaako pena foi ia soifua maua tu lepa fa te su ia broadcast lupe fa lele manuia le kalame fa te tele ia manto tele o tatou ua le fai ona o pa I temine ia tuni sistemi o mua ia ona toe fa o lea o nisio I tatou tuli pa vave hekta lau mata tafili ia patalo foi la ulu nu tofia la ulu ia liura vea liura nga ia ta vita la vea ia ma ta vita la vea o fea mata mai isa matau fale la tai ta vita la vea taru fai ia malo o mai le tau lo tatu nu ta vita ia alofat ia Samoa alofatu I lo tu fio anga tele foi na ia wo mai sa matau yo e tele foi io o wo mai na lo tu pitonu ia ai he cha pipi umare to tele o lato le se me o ia o le wo ai o le wo ai lo fatilatu ia ti peni maua a pineru Yeremia ta ala pu e manu ia malo fa tai ia mana tua foi le taimi o la tau tua mana o nanga ia te oe ia sutaitasi o te amata lava I le tapu e mainga o le soifua ma le ola e oe e toi tō manatu ai tua reflect pi tu reflect e tangata e lena wao e te toi mafo o fai atu vanga I o la pokalame e au fo ia te oe ona e nofo le lei mai toi tō manatu I tua I le whape whai atu tatu pokalame e tatu wish to go back and dwell in our past. No. E leo na mera nā. O ana nawhia ia. It's history. You're dead and gone. It's gone. Ua tuanai. O tai au
is only a dream. Se miti, ar taimile nei. O ana nafi la, e manatua e tapena ai nei. Ia le leli tapena ngau nei, ina ia mawhai o no tatou maua se tae au manuia. Ai utile i amata, e iaile tia peka sa lima, le ana no utali atu i lau pe au e maua. O le whasilisilanga from Eke Aiono. It's not mine. Eke Aiono is a coach. He is a coach in college or university level, rugby coach. Le laka pifo la whapretania le tatu mon Samoa. O le request na mai a Eke Aiono mole whailo atu. Ta maiti po le nisia umalafa. O aita maiti po le nisia interesting i le ta alo tu tonu o university tu tonu Amerika po korisi tonu Amerika. Ia whafsotai mai ia le tatou leitio ia olono winga. A e whaalongo e naile university lau tama. Naile level ngā o le aonga. Ia e te manatua fui ta alonga nei Amerika. Pe ave whaatasi a le meo le academic. Ia le lele academic. Ia ma le fui martulanga o ta alonga. E tu te vava ai le meo le football. E whapena le whainga. Po le ale le leo le football o tamaitici. E aleanga kreitio le aonga. Ina tele mawala vava no ia. Ia pila tau whapena ai le pelo fsotai mai. No fsotai na o uma fsotai atu ia le coach inisi. Io e na fsotai mele ia tia u pea whapeo nai le university level. Lautama ma e nau e fiata alo la kapi. Not football, American football. Le ilo la kapi na mit fetuai. Le la kapi Britania, le masani tato. La kapi na le olo mo mia ni players, especially specific lava ia fasala launga i tamiti atu motu, tamiti o le polisia. Iti tonga ia Samoa, ngata tamiti tonu Amerika, Samoa, New Zealand, Australia. Ia so tai mai la tau ia ona so tai ia le coach na so tai atu le coach ia te to na o uma na so tai atu ia le coach i le si li manisila su e para te lingua ai mo tatu io e fa mole ai le o se coach na ona o fa ai lo atu lava ia te to ia pe fa pe o if your kids are interesting, just let me know. Ona upasia leo le au ia ile coach sota ia tu to. Ia na sa se ko ngalo fu ia ngalo te sele rugby union, sele rugby league. Rugby union, ele rugby league foi la. Malo faftai ipe o to mua tu isimena ona u fai sto te lo tatu u sota mai. Lo ngagwenga fai lo atu, lo ngagwenga e feso to e feso tai i le coach ia ma fai lo atu nga duenga la le coach ia o le feso tai tu lo ia ti to ai va nga o le nu ta uana nafi i le fatu wa e o lo ta o le malala kapi na matu fa nga ina yaso o lo le titi o tai le sami lungo le pala. Pe leo uto e manatua i le nei taimi. E o i se polo la poto fo i lele. E o i se polo la poto fo i lele faini la kapi. Ia, le mo. Na matu fa nga ina lo mo fasila au. Le fasila au. Fai mai ia fai a ona. Ua fe me fe o tu te fa nga ina fasila au pa i se mata fa nga de me por pu folele ia pe o nai mena a mata ai ia lo te itola mata miti umoro mato nu le polo la au polo pu le ai se short le se vai pingi i la lava matua i suru maua to i suru maua le ai se antawe io kama am te mo la light
mamare mafaufau alu mal polo o paure io e karie maka kala wala laka ke lo uai ia le te fa pena tu langa ni vai temi o i loa ka miki sole mama la iki ale te fa ia tu o te la tai se fulu io matula ka pie fa papa ala ka pi pa ule io ala ka ke lo ua le mase io ia pe fa pena ia le soifuanga ma le ola ia na tatu ui ato mai ai ma tatu ola mai o le vai temi o le ua late le vai temi o le kirisimasi le o te manatua ta alonga ale matou nuu na fai naso na fia uma sa tafi au e o olo i masina o i fui masina le o tsesema vai lo le ua amata na pika ke enjoying the 2 weeks before the Christmas. You piu amata on foi. U amata on celebrate the Christmas way before the 25th. Amata lo ia ile na matu na vai temi te le ulo le vai temi ne po a o lo vai temi le titi o io e po a pe foi men manga pe foi mai fainga po pe na le la tua sui po vi sui so fanua ma pe na fa fanga po saunga o ta longa la da masani en matu le timina mon ne o le fata vale nga tingi apa io o fata vale tingi apa i o ai sita mas e ta sina me sio tina as my grandmother e umar se o le fefe me ia alo faisi o tama tua ma lo lava le saula fatu ia au mai lo a lima sene la pa ima ia taita e se fulu sene fulu o ka se tupi mi ia lo se o tama le ta faul fa kavanan kinga pa ngai fai wa fai kupe me akama e fai kupe me akama se ia inaso ia te wangalo e te mo me o wisi ainga fatu mo me fai yo pingi fana wa e ka o me wangalo e te io tala turola man lata ole io e ke la pe lima ni ulu la poto o ulu e fai fa valenga ile fai se polo fu ole ulu io au kama ma la poto le ile ka udiele e essele enjoy your Christmas time back then o le tāua i o le tate a tālu foi la fai ta fe au o le ale ma mafatu on fe au pe o le pe ale alu o tanga yo ai o tai ala ka kele ki nga pe o tai lo fai fe au you know ta sau rola i le a ta o te fia sio tina le bisa merto ina kinga kalu fa ia so mi yo tu le che fa io guarda tu mai fa va e ni un mio che fa cavale ai mingi che se fu ka la se o se fu sene as a lot of mess yeah ai va be mingi la che se fu se o lo ka kanginga nga ke ilo ka kinga no ka ko kangi ku fa di ore se me io pole amalia pe o ta saune ne tunu pe wole se winga o kirisimasi soli pe wole le ia ka kingo fongo fa ka kilo ngi asi be vesila ta fa nau e ta lai me alo fole o le la o kirisimasi e fia la tu a lota ma fa ka ika le te mana tu natu lota le titi se io atu ia la tamiti o le si ainga mafanga vai ke kele fo io o ka kangi a wewe fu le mo ka manga o lo ka kinga ma le fatau se ia pole ala inga kau mafai ar sinelo matua e su ese me se fa manilo ka loko le isia ke makaulia o isi ainga e fa pena ala tu fana we tu kasi se toi ale la calma la se fulu senge ka ke fa ka vale kingi apa i au se
po le a ia mea e le maua le fiafiaga o nei aso e pei o fiafiaga o nana po faatasi e la ma le paʻō mai o pese foi ga e kama a Jim Reeves a pese o kilisimasi tinga no talilua upu o pese sole fai o tafaamalieiina ata i te faki ma o le sisen o le vaitaimi o le tasi lanā mea tatou te loa ai le moni ma le faamaoni o le pepe na whanau mai. You can feel it. We can feel it. Moni ar tal. E tasi fo ia pa o mai o Christmas carols. All of the say that fa longo atu ata te la ngona. E pe wala le winga tala. E mo ia na telefe au i nawa i te mina matu ai. Ai e se fa mali e ina o lo ta mama lo tina ia matu lai i fe au. Ia na e alo luale si teni. Sa moe no fai atu tala a fa mali e ina mali e talo fai se utama. Talo fai i vai. Ia manui a lava oe. Ia fa manui a lava oe le atu. Ioi, ele mafaina se sel tala le fai atu. Ao o nei na whaamariaina ia pe te tia latu fwile le whai mai. Latu se utama me se ka ipu vainga le pura. A ka whai whiau whiawhia la. Ia pe, kara koe waku whapetala ia le leik whawhikai kie le se uka. Ia e manuia la. Pe le o ano ia i upu ia au mai. Ioe. Ai o mea umaia. Ele ngalo ya fuai na whai oe malupe whaalele. A fuai na whaalele a uma oe e o tatou ainga. Ina ua mawhai o no tatou pelelei on our own. E a fuai sia o le tāpenanga o tatou e lato. O le tāpenanga o tatou e lato. E te tau ona e pese fia ai. Ma e manatua ai. Lo taimi lai titi. Lo taimi tau fatu e ia ma tau fatu mai le soifua ma le ola au tatu raiti. Le laua tatu mai nei, fai a tatu whanau. Tatu mata fai whanau a tatu whanau. Ia nā tatu mata ia ima wa ai ai ma wha amu ia ia amu ia. Lea lai. No whanau la leo matunu no fune. Tia lua toru mo meo. Shelves fore le tumu se vai. E a foi. E ta te emotions fore le pe a ta mama ai ai. Au savale atu nei i ro puti alatu i le hallway o te o ke anu fafu. Lua le leito o le titi ma le me ptu tia tau lunga le tumu se vai. Size brand new i se le whamaina. Me van whata. Ala e ta titi e lunga yo. O whale mo umafau fau whapia sole. Ka fio la e sole. What a life difference. Le ese senga o taimi ma mea o tatu olai. Ai le te tau fo lai tamaiti. O nā lato ignoina ia le amatanga o ro lato ola. E te tau na fesili tamaiti. Whawhiwhena mato o mai nei. Whawhiwhena mako, whawhiwhena mato whapem. Whawhiwhena mato o mato Samoa, ai o Samoa la tenu nei. Ioe. Te tau an fesili. Ia, pe fuila a o ina, i siti whai matua whiawhiu ma la whana. Ia. Ia te mea whai atu, o wheato tu spa iani. Ia, e pio excuse o, a leo so mai matua o tamaiti. Sorry, o leila lo ta vale le ia tu spa ia. Ia. Full of excuses.
e pi e mali e fa le mali tele e so ilo tale fia si te ia na to e fo velo le ote ia pe fa si tu fo si tama titi ia an fa pe fo le ama o winga ia o le soifuanga ma le ola sama o tatu titiro ia o ola tamiti nei fa fo mai masama pa wale le fainga o isi tamiti e mese lava whanau o mene o whaiwhiau te le i o fisosoani a matua o matua whaiwhiau grandparents tamiti i le latunga ngana Samoa i samiti na whanau i nei e whaafonga la i le ngana Samoa i le ngana o le matua puruafi muringa i tamiti na whiola Samoa mo i alata i lo sani loale i le mautena lofu. He was born and raised here in America. Lele i se deacon a tautala tu tonu o le matu farsai i teimi o fulfulanga fatiakono. Sila pusene. Ioi, i le ngangana Samoa. Ioi. Ia, le ala e pe o le lana fo i mori mau. Ia i le ngata i le faitau tusipa i Samoa. E le lana grandmother. Ia tera no fa Samoa fo ia i matua. Ai tasile me taua io e mo i tatou umalafa. I le taua le tatauna tatou tu la fo ia la tatou ngangana. E le tatau isa. Our language is a gift. O le tatou ngangana. O le mea lofa a le atua. Mo le tangata Samoa. So once ala tatou te ia ili ngangana. O tatou melea mea lofa a le atua. So if you are listening to me right now, knowing that you are Samoan parent or a Samoan parent, please give your children or your grandchildren a Samoan Bible. That's how they start to speak Samoan. That's how to know how to speak Samoan. Or to speak Samoa. E a whai tu te le tala noa I au tu whanau I le ngangana Samoa. Or tu speak Samoa me pito silia ioe. O na mave, o na o inai ia le whanau. Ta esi tamaita I le fu isa whaetulana po kalame nesi ufonga tai a fau o si tamaita I o. E whaetua le po kalame whatu speak ia. She was born and raised here in America. Tele foi o lana proclamation fa Samoa e mo ia e bilingual ai o lana mori maure na o le tusi pa ia Samoa na fesoasoa ni tele I lana ngana Samoa e tonu o Amerika. To e taua lana I mea ia. Io e taua tele fa fo mai foi ia la u whenga lunga tofia le tu. E mo I fo I tau te wha aile tu fōle le ia malama tamaiti. Ioe, ia malama tamaiti. Ile nanu. Ia tau mawhai e pai linko le lotu ina ia malama tamaiti. Atu te loo te oktaramani. E tusa lava pe nanu whai au. Ai ale fia lotu tamaiti le concentrate tamaiti le lotu e fiwa. Ta e fiu e fai o le tatu nanu o palangi. Na alu wasa I fai fai mesoli. Ni ia tau fai atu e nanu ona o tau tamaiti. E sel mele tu te vai tu iai. Ioe. I fai lar matou lotu. Ia aua ne inau tele I le pai ni ko mo tamaiti. Ia. Ai e silit ona taua. Le tapu e launga ngana e te pese ai I atu ese. Moni fe meisi ele su esa unga aduenga. I launga ngana Samoa. A le whaaloto tele le tatu pokala. It's a gift. O le mea lofa. Ele maua uma e isi atu Mexico. O lea le lengo se le whangai Mexico. It's lea.
Spanish. O Spanish mai fia. Le te whaingono ngana Mexico. Tatu fia nei tamai motu al Pasifika. Ai tofu atu motu al Pasifika. Masiana ngana. Yo e mo ia tu tia tu tusa whangainga upu maka ngana. Ia, ai fua I lungo tatu siusiu manga. Anyway, vaengana o le tautua man por kalame. Ale tatu lupe whalele. E te toe tō manatu ai. E te toe reflect ai. E te toe manatu ai. Yo e te toe langona I na ai le mawhana whana o le alofa. Na ta pena mai ai oe ma. Ilo tatu tuana. Awane I o tatu me lea teimi o le atua. Awa ana le whapele iai le atua tatu teimi le titi. Ma tatu te lo penifo. Yo e tatu te whapenifo. Whenme o suru whaisolo ai. Te ana whapea. E le ta pena ina. O oe ma uma tatu uma. Nai o tatu matua, matua. O tangata sili ni le marolosi. E tala noa ma ia te oe. O le whi au whaatala le. Tingana le maramlama tele tuspa ipi o me o ieli ne iau atu pulanga. E tasi ale la tu tala e au mai. Mana tua sori. Tau tua nā mauto. Ta uta me te whaini lotu le fiafi. Au ale o le me e aunga iei o la tu manatu. O le la tu le wha manatu. Ia tātou temi uma. Au tō uso le se whaini lotu. O e wharisa. Vai po le pe o le la tu whi au tau loto lea. Ia I tātou yaso uma. Au tātou pi tātou titari e inai tō imana I lo matu. Tātou mai le whai I tātou poka. Sau le se. Lewe mai. Rota sau nei. Le tate ala I Nusila. Whai mai laka lo makua malako. Kau kua ngama o le atunu. Tau kua ngama o tele na whioti mai tangata o le vai atuna na whioti mai tangata. Ia kasau New Zealand kasala I Amerika kasau I Amerika. Ion malo vale arganga kai na mavua ion ia au fautuanga na ilo matua mana ito ina. O le sia to ina ele io fatasia ia pieli va ia pia. A fautua mai tama ia pe ata pena la lata sau fafu mai. To le ka kuanga ma tu nenga fe ko kio lo o ko kio mai ka umai fio kio ka fanga o ka nga ku men faru no tala o ali o ia pieli o la taro fai sole taro fai anyway ia la tatu ngai ilia tatu mta masani tele yom tau. Anyway, by the way, Happy Veterans Day, America. O ilato umalava sa tautua I le malo tele o Amerika ia na vanga au. Familia le tua I lautu soifu au auna. Lautu ola ia matou te sapi mafia a o tou. Once you decided to wear to sleep under that uniform, ele fengofie. Ia whaftai manuia le ne yaso fasino mo o tou ia o e safia ngai ma le service. Thank you so much for your service. Pena palau whana, pe te li taiali palau whana. O the service, ia malo whaftai. Ona nei, sa o whalongolongo ai le porkalame fo le li I o siwe. Ia maritu ina o tuila e pasailele. O le porkalame whaingo ina o le siapo lau tele. Tasile na mea pe ia laila va ona o tau mawhai e a ngai pela utala no I mea ia. Talo whai I le pale mia o le atunu. Pe ua a musia
pe ua talanoa ma ua ese le talanoa e agaʻi ai faʻi o le lana siʻiga mai e sau tau faaleaga le seli le sa moa e suafa ia i foʻi le golelii le sa tapuala ma lana lapukalame ua ia taʻua ai na naunau nei ia loe palemia a le lau tusili a le ua solasola ma le musu e ioe le ua sola e taʻu e le alii le solasola i le siʻi mai mai fea tiumalu matua mai fea ua na faaigoaina le siʻiga mai o le solasola o le solasola le palemia i lona valaauiga faataitaʻi o le atu silasila totoʻa ia i sa mo i mea ia na ua taofi e nisi kilipi na e leleia le tatou o ma tatou paʻi i mea ia afai atu ali le siʻiga maʻi ia tu fai me solasola o le ioe na o te whamaruru atu ua motu whaposeʻi mai foʻi ia le tatou ioe o le uiga na o le tala sa moa o tagata nei ioe o tagata e leʻi faapea na fea muamua i momea o tuaiga tau faaleaga faapea pe ona fai atu leia ona toe silasila i ai lo tatou atunuu i tuaiga tagata faapea nei autou faafogafoga lelei lau polokalame o mataupu o te talanoaina o te counterina le tagata na usu o te lē nofonofoā faaleaga se tagata o te lē faaleaga se tagata o te talanoa against i mea o loo latou faia ioe nau fanonoo lana nei le polokalame lea fai mai tala a le toeina lea o tui le epa ua manaʻo tui le epa e suia uiga o le palemia o Samoa ia tama lelei ae tuu lona avea ma tamaleaga ia sui le amio tuu le pepelo faafofoga lelei o lana o le la taupu le ana nafi ioe sau e taʻu mai tupe na e tuuaʻia ai ma ua ma limoni sau taimi nei le ua e palemia le ua e fai oe ma palemia sau lola e mai tupe na e tuuaʻia ai ma ua ma limoni ia e tautalasaʻo mai nei po o ai tonu na maliu ai le tama le o tuʻau faafofoga lelei ia i toeina lea manalafoga that was yesterday ioe ua no vai atu 16 hours no winga se temi ona na fiafi siapo lau tele auto faafoga mai share por kalame na ma so se por kalame tano e share mame po o fea fanua
na e tua ia ai iau ma fia me lo pipi e fia me pa fonga le no fet foi e upu e mata wina i o e tangata yo le o fa pipi e pifoa na sauna o ia le o to sau nei tala le po o fea fanua na e tua ia iau ma fia me sau lo il termine na o fai o empare mia sau lo e mai ia fa maninga me ale ai o lono winga o fa mania o oe lava o le tangata sili o na pepelo i le lalolangi atoa ke ngaoi e te pepelo i le lalolangi atoa si o tatu whalongolongo la tatu sa mo iai ele se tau whale angaran mele fetu o lea ua utoe abatua le ma fau o tangata nei o lo fai pea ala upale ia saidele e te leo toe pale mio Samoa. Ma so se sian fentoe fetu tala ia te oe. E te leo toe fai oe, ele avea foi lo tangata matu. E te alo fanga iai. E te alo fanga iai langa o le te lo le leia me ie fai, o au tala ie fai. Sa defamation, o le tula fono na e toe e mai ina ia a fiai nisi o tama whanau o le tu, na e to tono whatpipui. Matau tia au whainga. E matau tia au whainga. Ma he o te le solo muli ai mea ia. Te le solo muli ai mea. Langa foi le te whai o te tala noa, male mamaro roto, e sao mea ia o te tala noa toi, o te le o whatupua se tala, o au tala umana whai, lea o toi la uatu ia te oe. Ia e sila fia le lei. E le o toe la au le mali toa na lua whilo e mei o io. E ai. Ua ese le tūranga le iai. Vai le whaalolongia e ta i o Newsila. Io e. Au le whai ma oe peise mea ula i a te oe. E te nau e muli o matua le li ina e wheluro po kalame. Ma tangata uma e muli i a te oe au followers e tau wemu i le tai o le atunu. And that's a faux malo. Trisen. O whainga i e te fōua ai le malo. Tara si o whawhonga mai a i a le tatu o tunu. O whainga le manuia ia. A sefo i tue ngā taita. O le muri ta ia le toa tele. O le tangata na manuia i Samoa. Manuia lea. O amena manuia i Samoa le tangata lea. O amen manuia i Samoa tangata lea. A fua i mea whaanunumi, a fua i mea le manino, a fua i mea o mai tonu whatuatua i le atua Samoa, no numi whaasolo atoa. O ala manuia i e taurang. O a manuia i e whemena manuia i Samoa i le tua ngātua ina whapea. O le lava e taulangi e tangata nei. Le mea tau o le i lātou e iai le poto, e iai le atamai. Ane matangai o le poto mana tamai le o tatua ai ai. No whatu fo i o upo le tusi. E wha maina le tangata poto i tangata. Ia le nā. O le upo na sau o le wha maina. A le uftau tonua. Le ufsa o le lele upo. Ioe. Aua le mamala. Aua matua whaati aina loto ma mawhapau ni tata. Wa whaati aina, wa whaama aina loto ma mawhapau. E a fuaisa. Wa le toi sao i aise upu le leoa i le atua e ana le poto ma la tamai. Ioe. E whai atu le me empty. Empty yourself before the Lord. Ai o tamai. Who are full of themselves. Tumu. E o male latu tumu. E mumusu e whaangau ngauina o latu tangata. O le tuinga mawhauwhaunga lavana. E o mai ile taimile nei. Ioe. E se vai.
uma le pukalami o le fa'aleagaina o le fionga i le lipalia alualua le pukalami le ioe mavao atu e le li le fai le fesili fai mai ke vai kaukuanga vai ke ua i fuinka me ka ke kalango i ke ufa pe mai ka moria ka ua mai le fai man mana la fai man manino man mana lama ala tua inga ye fai ioe o mana fa'aleanga si sui pa le mia le interview ma le social media le vai aso le tene ala ti an fai atu e fesili atu le fesili i le sela ua fe ai le manino stala le se kaling fai mai ai sea le anga foi o le alu sa wea i le mele o le alu e fa'alango le famsinonga ala tua laki ala tua le laki o paua a o le ua uman tali manino ia le sui pa le mia ia le tofa ia to e lupe o munuku o ni sem ta unga tai tala no ia mea ai le sao se tua inga la le stali mana o i tulepa o le ale stali mana o i tulepa pe afa pe o le o tino le tangata o lea na molia o le foi na utou fe aua le tangata na avea le tangi o utou fatanoina fa'afiti mai o ia tuiloma le se metau silaua fe o afia i ape le utou ofia sofia fai ia le lau nofo toe lupe o toe lupe the very first victim i le taupulea o ia na mua lava afia na moria le lau nofo toe lupe a le latou fai toe fai auto fa'amasino tuiloma malana vaenga fa'aufai ale maria la tala le toina so le fai mai io o le koi inga so le inga le me fetu e nofo malau le pepelo o le stata ai le sei mafaufaua e le toina i lona tangata matua ma le leiloa tao filme o le pepelo io e sili foi le li sioi ai se e mafua i kapeneta i minista o kapeneta e se me la tu te tam fai se me masani na tu fanga ina le ngole tua pe afsili pit se interviewina a tasini tangata e fai mo la to le sua fole tua a o ina fa matala menta sili tu lepa sili tangata na te fanga ina so tele le sua fole tua lepa tangata ole afoi ole hita pipi ole tasile la to mosa ole faonga ole swafa ole tu ale la tu sile lima i minsta ole van fa yo o fea ni me o tele i fa tarnoanga sile la auto o tu lepa ole ile na por kalambe fa pito ale maleli o sioeli ta ua ole sia por tele once a week e lunga ole por kalame ale lilia ale ngari la i Samoa le ufasane yo ia ina malimon e ile li o pulot e o mai e lunga i e o ile a foi le ngoa le si por kalame la i Australia e fai mola tovia a auto sila e le tautaia auto sila i asamea auto sila i isi le tio auto sila mai acha yo or face a regular program with someone with o to vai mai o yese se me fa pena le anga le o le fa mo o meia o le tamo fai e fa se le fa fonga la o ma to tiu te ma fai va ma tu te fa longo i auto to fa se na o lo fai o la ma to fai counter to fa se fai they pay your petitions e fai ma to le counter petitions esa ia o na alo lo por kalame i artemi no so ile ile o si o fa me se toina tui ba ai te ua ta la sian i mata pui fai tiu ina foi ta o fa pe moria ta o tu la oina na o lo ai le la te fai ma le mautino me io
faia ma lo latou silafia le se I sini o latou mei e fai. O anga re kapeneta e le fia whaalongo I CEO ma o whainga luenga le malo. Na no whololo to ina, ma si mai le upu whapalangi fōlele, o le small knowledge is dangerous knowledge. Ioe. O ina tonua, o le mata upu mana tua fo I le tala ale sui pare mia le na whai mailan tala, e latu ra whailan a vilanga message, usually ya e umana tu lalo, fai ele CEO, e whatu e whai metala CEO, e nofo e li lo frisime, le awa sa o le tala. O ina tonu ana len sau e nito, ina lo tula e panile, po kalamele ane ni. Na ia wha se ina I le tala le na iPhone. A le suipanio. Tula e panile. O le whanonoanga o le loto sam, o le mai mo umale atu. Mata ia na followers, ma atili ia na tutu le ati na followers, ma whapea followers, e sa o le matuto ina. A o le vaai le maturity o Samoa. Si toi ina apipelo le toi ina. Ioe. Langa leo te whanga ina pele upu maturity. Ioe. Langa o le maturity o Samoa. Na mana o tula mai fast. Ioe. Fatutua ile tua Samoa. Pe au tato wo ioe ile vai ngalo tele. Ia ila to uman tauwa ia po o baenga whainga tauwa. Fia vai whainga tauwa. Whadi maono. Oina man malo ia I mamao le malo alea. Ale fatutua ile tua Samoa. O ila, e te tauro ona malo lo e tangata ni. Awar toe mahavava I lunga ngutu. Awar toe mahavava I lunga ngutu male yoe, male whaale tonu o le atmosphere. O le tatu te mana vaina le ea asau makasa leanga e mei. Mea nea lina na whai atu. Maa puni ngutu I system. Whai matau ta puni te isi, yoe le mepu e lango. Langa e lango I ai le mea. A tatou le loa ma whai matapuni le mepu e lango. Mela na te le na lango ia Samoa. Tui ngā tūranga. Le ngatana na ia tua ia ai ianga le kapeneta. Ale malo o lo tule mai te minei. Ai peina te piitia e nofo matua ia kapeneta. Ana te piitia le tu le pitola au ale au whainga luenga le malo. O lana me le tau mea tatu. O ia le tu o mea umani. E nofo matau ranga ina le sui pale mia ma le kapeneta atua. Ai na te piitia le au whainga luenga ale malo. Po le CEOs, ACEOs, po aila. Wana pa I foila. Mai e whapea mai. O tangata ia mo o mia. O tangata ia mo o mia e kapeneta timni. O tangata ua levanga di service e popoto manino mamala malama I mea. Oai. E le o mala malama la tui le pa. E ele me ta o le poto leanga. E ele me ta o le poto sili o na leanga. E ilo na poto. E oai. O le sito ina le sina poto leanga I lalo la. A whapea lou whai I pāle mio sa mo o ia le pepelo numera tasi o lalo la. E le whai tutu pokala. O ele sangata poto leanga I lalo langi, male lalo langi ato. Lo sunga. I le toi ina matua. Wa e le matua ai. E te matua whaatautala. E te whaatupu whaalavelave. E te whaatupu vevesi. E te fou malo. O mea ia, o auanga, o autanga, o winga, o mea ia te whaia. E whamatala e mea umaia lo fou malo. Treason.
Le te sauti ngana e loa o lea e solonga le lei me E se me ta o le ngai I tūlanga e whaatupula ie. E se me ta o le tau whaleanga. Ma le tau mawhai a mai ta o e fōua ai se malo o lo tūle mai. Le te na atania mwhai melau tala ane. Tau te wa ai ai. Ioi. Tau te wa ai ai e o ma whamsionga. Wa mulinga whamsionga se furu whalea e whaataritari e le tunu. Ma mai whamsionga e se furu whaia e ono toi tūra I mai la tau ile pare Ioi whaimtaita. Ana le rua whamsionga e whaataritari ai. Ioi. Ane la pa me tau te wa ai ai. Wa tau whanongo o tau whengotala. E fō malo. E sa ili a wanoa e whaaleanga ai li whainga malo. Meanga ka o fō malo. Ioi. E sa ili a wanoa. E fōi o e langa le keisi lea tarsi e wapi umane keisi si tatu whanongolongo. Ioi. Le lau whaasātu le malo. Le whaasātu le whamusinonga. Le urunga li le ua. Le ua. Le mo ia roto e amir whatangana e whaila po kalame. Au to e whao popo le seriousness o conditions. O le an mero whao popo conditions. Ia aua ne e to e tau whaaleanga I le complainant or anybody else. O lono winga. E le ngata I le tau whaaleanga I le tangata na whaia mai le tangi mai New Zealand. Ai po sesi. So si tangata. Ia si tatu wa ai tangata na whaia. La mea na le whesiri e lan ko inga. Wa lan ko inga whaia kula whongo. Na mea le whaia I. Iwa e ngofong fufo I whaingi kula whongo le u la pila vea tuai. A whaia la mea tonu ale. Sei vai whaia le runga li le. O le runga li ia inga a. O le urunga li ia inga a le ma fau nguku ngi kanga kaso. Te wha ianga te whawhine te wha masino na ngafi. Tau sila o tau samo ianga te whawhine. Lailo le le mai o le media. Samo po ai ana le e la e pi whiliuliwa e mi fifa pene mai a. E whiliu o winga na samo o le tangata wha sausili e wha mawalunga. E palea. Mutua le loa se mea. E la e pe fia e pe fa. E la e whiliuliwa I mai luma o lana lo ia ma le la whaile kusile. Kilo mele kua ke ma le la tule pue. E la e pe fia a. Kao isi umungi ko nga kasuri. Ko kia. Se tatu wa ai la tatu se tatu wa ai la tatu tangata e alu to ina le e afoi e alu e lango ia I ma sia lango fo le ngari le fa pasi fa pa mai pulu on tau fale ngari le wa nila wa la me ore le fecheme ia se ka kilo per famsinoma na do to tu famsinoma le se fuma mal I tatu o tu foi o tatala I tu e to whatangan tu foi me o stani. Ai pau e lo whanua nuanga na wai. O le mele na mai o li potile na mai tarmua. Le whapea mai le upu leo te wai tuelunga I. Ua ta lia le tamaitai whaamasino se talo sanga a leo. Ia toe tu watu I tua I le aso se pulu ma le valu o November. Ona ele I maea ona ta pena alato mori mau. Leo. Watu resi I ele lava mori mau. Watu resi I pesa fōringa mai wa dismiss le case ona ele lava mori mau leo. Watu nari, ale utu lai me fola ni tangata. E ui ele se consider ale o vano ua talia ele tamaita I fa o no winga o tarsanga ale leo talia ele famsino
Sorry, leo te whalongo atu ile complainant. E fia ma fia videos rawa umana abisamo. Talo sia. E whapea tu ona ele uma ona mata video. Hopefully. Ai a whai o sisi me ai le whaonga ina video o uma ona lafu atu e whai i ai ia ni whamsinonga. Whanau noa lewe roto. O ana isi me i ta pena, a le o whamaunia mai ele complainant, po le ana na tangi. O mana lafu ele lea no noa i o videos, e support ai i ele complain. Pita sina mea pe o lea tatu te wawa ai ai. E se la ele o kalasa lea o whai, pe o lea o whai e te metai o papali, ia la toa ro sela papali. Yoe. O la u whanono ture inoa pe ia se tangata mātou ma i whonga poa tua sivi. E sa waile le suafale au te whanono te ia lala toa. Ia. Tatu tatalo ia. Awa na si menu no foma tu u whane mawhawhau. Ua talia. Talia o lono winga. Na watu wale o leo. Mane mauti noele i mautu. Na u whanongo longo le tala le i konsina le interview ma. Na ia whamtalanga na whasili ia. Na mea le ina tō atu whai mai ia whamsinonga ele lava tō mau. E whapea le mori mau le lea a whangasanga lo tūla i mai te mine. So se leo ai whai ia se morianga. E avea ua atoa morianga elements. Pena whaongai le li upuna elementi. They have 3 or 4 elements. E te tau o na study ai le leo ma molia ma whai ai na morianga. E atoa loa elementi ia. Avero le whamsinonga. So e ala na avero whamsinonga. According to the acting commissioner, e ala la avero whamsinonga. Ua atoa elementi ia. Na toi fasili lo la ele ala mea le fai mai famsunga ile lava fai mai lo male tala ale komsina langolang o fai unga na e serva ai famsin e serva ai matu leo ale winga le tala sia ta farongo ni America i to ina case fa pena ele fai tasi le fai lua le me taula what dismiss the case au case oisi cases o matua case oisi cases na o kieta le o te mauti noa io and dismiss I lunga le lava mori mau le anga mori mau ina o fa longo la ile le mala na tali papia once I atoi elementi aviro to fasili ala no rin tele I mon le lava mon ma e serva ai leo e serva ai il famsino ma le si va ngolan tali e a nga fo ile ai famsino e fai ma fale a onga ia matu leo o to fai tau o to fa longo le interview ale sunga io o lona winga e ma fai fonta alo famsino il mera io e fai tingala wa tu netala e a nga fo I fai unga fa masino e fai ma fale a onga ia I matu my goodness io o le fasitala le sui par mir interview ia ma le Open News le ana fa pedfas na la ngona le sui par mir tala ale
ale CEO o le afo o te lo por CEO be I don't know, I have no idea la ngai ta wa I'm more sitting on the CEO then, but I don't want to know. Paul me oiloa o lea na fa longo atu le io le na mi millo mai papa stui le mele pe metala stui ole fai nei la na tala istanta pena o fale ali le se tala a fele tu pena vatu e fai ele fale io tu fa fonga tatu esa le mea na kaunta ai foi e tu le epa ia o ne semo ia sui pare mia ina uata ua sui pare mia de le apa ma le ma fau o le CEO lea ale tanga donga le umale por kala mele e tu le li e ti fen ti chance fenga donga al malo oi sai le la mele uta me tatu ta mai tatu le ala se si o le tu tanta mone io ele se fa malo meia ele se fa malo meia lo fionga le la uli le malito se maliero finangalo to sila to ale mele langa o lea ana fa pe sila fie ana to la ia tu de lua o tasi ana to e malo tu le e pa de lua o tasi o man fa tu le lafo o man fa tu le lafo la le lafo mo lia o to tu la fono il fo malo treason io ele salua ila le fala le mele ele salua ila le kapeka fa manatu pea au le ala to soli to fo malo fai la to fo malo au le ala na mele fai ile termine mal lima to santa boy na fu mai o la to fai e metau la leva fai fo malo ai se me to fai e mele lo fionga le li pare mia sila to ala fionga e alofa te le atu io e alofa te le atu na ua tele le mafofau ili fa peni mea atupu ata masese na fai temi o pale mia le tangata ili fa pe foi ni mea fai e foi ele tava tai pan mia sa umatu nei ele ni mea fa pe ni pale mia na fai momo ile atu ina fa pe io ele ai se me fa pe se pale mia na ken set fa pe au tu le mai o ele tofi ya tiri foi la wa tami nature le lus fu mon tu puto sa ele se sina tele au sui par mia o mai sui par mia le o par mia vai o sai lele o lo finangal o lo manatu o tele lo silafia ai fai atu por kalame ale lupe fale ele leina e to e tilo i lo vai tele lenga o lo vai le e tele o lo ai le afaina o oe i le meta o le faia o le fo valenga mena i lo vai tele e tele o manino o le fo valenga la mele o lo fai for so many years le o e fai fa nei la fale ali o yese no fonga le lei mo le fon fa vai o fale ali vai le wa no o fo vale foi la mele o e so i tu tonu le va o le o umana pe fai mai le famasinonga o sa ili mai me fai ile complainant ia ma fai le tu fai le famasinonga mala ua ala no e so tonu e te musu ina ne i fa pe mai famasinonga ua talia le abitua tangia
tu e per whamasinonga, mana ua tō, la mua lena lo tō oso tō tonu an mele. Mena I loa ai, o lo tangata, o le tangata e fia e pōua se whai ngā malo. O e la tangata e te whai mai, o le tangata pito I pepelo I lalo le lama, whetū man masina, ia le pāle mio samo, mai lo le mafofau. A o ai oe e te ave na ingo te le I le taitai o le maro. O lo taitai. O lo taitai. O lo pale mia. O lo ta maa whale atu. A te ua no fong whaatini o le pepelo winga ese lalo le langi o le lalo langi atu. Le ana ua e tau mai I lalo lupur kalame lea. Tau te le tali ina ia le tusi ua au mai e le vang whau whai. Ina ia. Ina ia tō atu e whai au tō application. Na e nofo le ma tau lau mai o oe sa e te fono I fono le atunu ua lau. Sa e te fono I fea ma fea. Sa e te fono. Pe te fono ai fea. Pena e te fono I lunga I le langi po le lalo langi nei po fermena e te fono ai. O le mea lava ua au mai. E te le, ese mamau a mena. O mea le lalo langi. O mea le tau whai atu. O le ami o tonu e whaatino ina ai ma ta whai yoi a le atu. I le au mai ala lo te fono I mea le lalo langi. E whapea I ua atoa I ati o e mea e whai le ai. O ai lava mai e launga tasia tangata uma I le tusira wa mai tau teo to reapply. Ia na a lewa e wheme no umana avela tusi. Na fisili atu lea o na whena avela tusi me a lefto avene. Ia ua ngalo ia te oe whamasinonga le na lua whaia nei ma le poponga whetalai. E na umatu nei ali mai atu le a whaalua leina e totolo ma toto ai o mutu le whonga whetalai. Whaalua le lei, back to back. Whaalua le lei, e tele maasiasi e na whamasinonga na whai. E le mai mau ka malo ia ngai ka umika I la kuroia. Whaalua le lei na tō whetolofi I whamasinonga ia. A whamasinonga sili nei o na tāua. Mō le pāle mene o samu. Le fua tō langa mai isi mesi. Le fua tō soso mai e te le fiua. E te le lopola ma fau le fiuanga. Ma le tu malo. O ai la se isi. A e laku ngei la malau mori mau. Se eyewitness e ini ata e latu malau mori mau. E se siaki na ai e lau mori mau na. Wa mena le latu fai ni. E se na fai mai, e se lau wafe, e sau fai mai 6 figures. Ka ingo e sole. E se lo fau malo. You are. O oe o le tangata fau malo. E te fiu te whi alo fai o au mea ma le wha tino ino me te whaia. O oe a o le tangata fau malo. Le tatou malo la ufionga le li pale mia pe atu e wha o la tia I sa mor whai ngā malang. Sila tuto ai mea ia. O le lata ma whai e whalongolongo o mai porka la mera wanga ia. So se mea lama la ata ma whai e pua kilipi e wha abe sa mor. Eoi. La tatou tilo ai. La ngana na whai so. When we allow them, to go through, e allow e tatou mena lina na fia tangata e watu ama. Ono tatou whatangaina. A ua tatau o na whaangata ia tula e pasai lele. Ua tatau o na whaangata e leta lia e le HRPP to se apply
Ta'ua sa le fale o sasina. Tasile me ta'ua. O fale o vaenga. Ai nofo ma ta'ua ai le fale o tufanga tupe na fai, tufanga siaki na fai iwa. Fitu siaki. E na fai melelo ni mongi e se fulu wafen ave le se kale se sauderi le to ina le family se le o yeni fikas le o yeni numbers le o yese ngoa le fatu mo na signature na vale na ye. Le leia tatu tata no pe email. Si tatu fai po yo tatu le pe pelo email. Yo. Wa fa matala le flua se la wa fe paule na o le tupe. Si le pe fa fo mai le finga le la le malito po le finga le te le malo. E lua se la wa fe na ave isa sina fai le fale. Ai mai le fale. E se le fale nofo, e se le fale au. O pu na ye ta u e lingu pun fai ya. E se le fale nofo, e se le fale au. O le fale au, o le vai vo le au tafa. E se mal fale fai fondo. Mena na fa tala to. O le va ai la fa atangata le ma fa fa me to tupe. O ia ra vale to ta. E silia ma le miliona. O le fesili, o fesa o le miliona le fai il fale o sasina. Ia o tele talia. Si yo o ina fa o tia ia le pale mia o le atu isamo. Lona tai tai. Yo ar tai tai o memonia o kai lo kule. Yo. E fai tu lo pale mia tapuni lo mutu tapuni lo. Yo. A fai tu foi pale mia ba ai. Anga itu o le fale mamau, anga itu o le fataeli. Yo. E tu alunga ma filemu. Nga fo elo te fai o ia ma se tai o se ma. Just like me, just like everybody else. Yo. Na si ona fai pule ana tau tau ai. A o nela na fai atu le pare mia. Stui ia fa ina fai ni au push ups na se ia na ia pe fai asina u tamo i tua fale e mai sia fi se ku ko ia skale ke ko inga ia na io alo no fole ma fai ma tau fai o na fa vasenga every little thing that you said it te fo malo io wa e fo ua le fai nga malo e te tau fa leanga i le pale mio le atunu e te fiu e mi milo o kau faleanga e ke fiu e mi milo lo fia fai por kikinga te wai watch you better watch okay you better watch nanga o le afto ata unu ia le fiu ngai li pale mia ile no fuanga wa levanto ai wa levanto take advantage levanto ai ma tu take advantage ai sa mo le ta il mele ta ut pale mio le tu io o tu atu filfilia o tu la nu atu sa fa fai pe o tu sifi io pe o tu o tupu le la lolangi io ma le bassa lo le e avatu le lole e miti tu no fo malamu pala le lole la sa o tala le avatu e te le tu e pa i o mai lo watch e te le tu e pale mia o sa pine fa mauna o le pine fa mau so your final attempt to find a way e fa leanga i le fainga malo paua na sia mele tutoi io to e paua le stui la mele o tutoi termine mau tangata lango na e lango ina oe io o le fainga fou le o iai lua paia inga masui le fainga malo in another 20 years ina ua feoti le totele
e fesuisuia ia I palemia I le fa'atuatua I le atua Samoa tasi. Ioe. E uma le sefulu tausaga pe apu le alofa le atua e umi le ola o le susuga le li'i palemia. Sui mai le isi palemia ae lē suia le vaega fa'aufai. Let me tell you that. Ioe. So, stui, ia e loa ma le mautinoa. Le moni ma le whaamaoni o le tala le ua whai atu I ati oe. Toe ai o ma Samoa, kilipi o ma ia tarano ai le afo. Le porkalame lea. O le siapo lau tele. Ma le ungali inga le ako e fo I mai. Ma porkalame uma ia tarano ai papastui ma le awanga uma ia lunga. Ma ai uma share uma porkalame na. Ma faitau uma manino le lei I tua inga ma tau whaaleanga uma atu le epa o lo fai I lona taitai. O lo fai against I lona palemia. Ioe. Ia langa ile mwhaina fai ele palemia na me whapena e hawa iai. Ai o tatu o tūlanga foi le fai atu o te mawawai lo fai atu I palemia taponi la utu. Oni e te tautala. File mu I nasi umarfono. Ioe. O to inga mena e o iai. Pe a fai soo e meo le ma fau. Ia leo tanu mai ia le tatou ma angore ne fiafi. Ia. Ia le tentonunga o lea ua tatonu tatonu le tulai fitu ia le ua pau mai ia le petalainga ia por to fa ia mo fanua tupai matira ia ma le por kalame fai pea ia so lua ia po aso lulu te tasi ia fea ngai ma o tau I New Zealand. Tuira ne ia wanoa. O whanua ia tali mai ia se I whawhiloa I lo tātou nu umat whalolo. Langona mai tula epa. Manai. Okay, ia lele na ona o fono whapipi ia tua te loa umana e whatalofa ma whailoa le tātou kalame mai. Pape fo le mamalo le atunu ia te mamtina mātutua mai se ia lupe whanele sunga whawhiangainga mo lātou whatua. Ia mai se fo I to telo e o lo maua male au nanga o le lupe whanele. Te tono a inga, te tono mautanga se ngase o le ai o tangata mātutua. Ia malo le soifua, malo le langi mama. Ia malo fo le. Ia oele fo le ne yasa tula epa ai wa leva na e lungo o tapo kalame ia ma e ote. Alo mai. O le a fo ni me o le a tam whai ati ele nei vaenga le nei a fiafi ia. A pena maua e fo I tātou ne malama I meo tutupu o meo le a tutupu. Ma mea fo I o lo tutupu pia. Ia, malo, manatu o leo ua e whapai mai I lo tātou atunu ia tātou te tau whai tuwhi tau whao mea lo whale atua I le aso ma le aso fua ma leola. Kau tai fu leo ua e pai mai ia o le lava e whao watu tātou por kalame. Ai pe mata ia I se mta puna ia ona tanga I lole mta puia no o amata mea tuai. Le leitu le e pa aile I amata loa. O se singa o special greetings se tasi o tina matua. Ia, se tasi o le fionga ia afamasanga te le sia pe Terry as known by most of it, McDonald. O le nei tina matua o le tapa anga. She watches our program every day. Ia molo sila fiatu la epa. Na o whai no ia afamasanga. Mai oka e sele mana yo le lupo ka lame le misi a te au. And she said one of the attributes of lupo ka lame le lei o walewa tele na malmalama I mea fatu afamasanga o e lole host o le mapo ka lame. Mai ia o te lei lole leisi tama ai o nate but o le alo le o tina ia milosi. Ava ia fate ia ila ia le fionga ia afamasanga. O afamasanga she's the founder o le
Western Samoa Preschool Association. Yeah. Onga fata ita ile sa tapu yola wa oina o whanau la iti ta pena atu a wā ia onga tūlanga lua. Ia wata whamalo ma whaftai le tina. Ai tātere ia tūlanga nā tūla epa whamaila na tāle i te au. Mō whanua te le mā sani ai le alo leo milosi ai mo moli atu walo whaanga. Kai, moli atu whaftai. Siro motua. Ia le si whasisi langa tā wale tūla epa. O se wha mai senga i le wala au le tamai le langi. I se tasi wa lewa na au au na te tono tātou malo. Na au au na atu i le ofisa mtanga wenga leo leo. Lea sa become chief inspector ma watala na a mai le malo i New Zealand nei mo o onga. Uma le chief inspector le ofisa leo leo sa avea ma whaurulunga o le office le vaenga le PSC le Public Service Commission. So ai wa avea o ia ma wha masino lango lango ina ua o le tūlanga supersteni o le mtanga luenga whanua maswafa. Ia, wātua wha mai senga i le whanau, le tina whawau ma le whanau, ia ma ai an lua. O le ma ua la tamale nei tula epa. O le na malanga mai ai le awhionga le Mean Star. Na awhionga Mean Star tupe maua o le tātou revenue. Mai o le fo i na awhionga i a pāunga tala lei. Okay. Tui mata. Ia lo whapea fo ina awai le awhionga le Mean Star o le tanga rengo tinam ta mai tai manga so tai. Le awhionga i a moi whawowo Julius. O le fo i maua o la sa a wifi masui o le ekalesia katolito mai siusenga ia sayinga fo lava Tialavea Hunt, yes. O ia le o fai masui o le ekalesia mai siusenga ia o momoli atu ele fa mai senga i se tasi fa alo o lewa na tato i loa o le safa urulu i ele MCO o le CEO, le sunga i Apulotu, Lyndon Tuling. Ai o le fatu ai lo efu, le ai o le Tuling o le fai o lontina, ai o lona tamamu i lea i a fono i vasa a Ching. Nia le ngatalenga, o le tamale o le sa fai matau sala Samoa, the Miss Samoa, Verona a Ching. Claro foi. Ia watu ala wha mai senga i ngā lua. Ia, tu sai foi malwala awa tama, ia ale nei tama te leno na sao. Te leno na sao le tātou whai ngā malo i lana tautua. Le mā ua o ia le sa tusia le bench book, le wha o ngā nei e le mtanga rengo whanua maswafa i ala tu la fono. Tusi malutasi, ana tu e tusi nei le tusi muli muli. I think it wasn't updated in the luafe maletolu. Yeah, o whamai senga na ele a fo ile tina ma whapele whanau ma la ainga. Peise uso sto ina fuleo a boki a Ching, the Mount John a Ching nena. Ia le fo mai ia whapea ia. Talo fai. Io e. Yeah. Ila o inastene o Verona. Se ulu wana. Le ai lava alo. Alo le afo io le fiunga ia fono i vasa. Okay. Other than that, la tula epa. O te tata ia la tamata upu. Mana tua fo le tele o le sai. Tusinga, ma fai tionga, tau whaaleanga, tau whaasese. Ina ua susu watu le nephew ia ta uia o le alo le sunga lau le maliatua le o la fionga le pandemia. Le alo siona uso le ana o latu Samoa o fulana to ninga wha leo. I tu sai. E iaila le alo le fionga ia fono i vasa. O le tama leo Richard a Ching. O lo iai nei le ofiso leo mtanga venga leo Samoa. O lea ten walne ia so mai mo atu i toi sau ninga o tama. O lea la e maila na tō ninga leo Samoa.
Io la e na toni. Ia na malingi loi mata pe e talo fai. Dentro la ngona ila le loto tinga. Ile tele le sae mawhautingo. Ben tata la noai fo inata imi. So se alo lavo sa moai to tonu o le forces. Le ele ta o le forces wo ne New Zealand. O le army o le Air Force o le Navy, the Marine Police Force. So se alo lavo sa moai ai. Ele nasa wala nyalo sa mo. E oi palangi. Afa pe ni mea faitaulia. Which is, this is one of the toppest. Lena suwatuai le alo lea ilana toninga leo New Zealand. Ona o le fia awaili le whamanatunga whapitoa o le avea o lona anko ia pe whatamafo ia te ia. Avea to fia whatautoina tofi palemia. Lela te matamata atu la ia Richard Arting tulo ia suafa. Le sa whailana whaaloalo. Wana o le tanga vai o le tatou malo sa fufina ai le pusa le sa o tama. Whailo whaia whaaloalonga. Pe o le me masani whaalo ina ua ai sa naunawina la le tanga vai o le fua tatou. Ai sa tupi maatu la i le fionga le Minster. Ia paunga tala lei. O le ena whapiana o paunga tala lei no na whaoina le fua le malo. I le tina o le ainga. Ele i maua i isa manoa le fionga le li palemia? Ele mamantua le fionga le li palemia le ftoa umana na whai lai whaia na physio o na le ftoa tatala le si malo na au. Wa ese si ma. Wa ese si. Oh. I tele lana whai tele an appointment in for mai to get the clearance and everything ele whai malanga I Samoa. Mana ia. E mana ia le baba ia tia I le afu to sauninga o tama. Ia ma eu le titilo atu te o tele nisi masani ai o lo tu mai ai. Ano o watu la tu mai ai la ia pulotu la le Linden Tuling apia. Le maru. Le hai, le CEO, le MCO. I. Pulotu. No watu la sa whai mai ai pulotu le te sauninga whapea. Talo whai. Ia te ila ina ua o to ti tua mata ele family service ana po. O lia la na whamata la ila ia. Le taimi na whailoa I sion tama ia. Lefta loila o le atali ila le fionga ia fono I vasa. Oh, ia pulotu. Io Ma Richard. O Richard la ating, la alu lava ia ating. Whapela o ia o le wiki o le whanau. Wa le mai ta watu wai nei uma alo ma whanau a le fionga ia fono I vasa. E ha le paulo tangata o lo whaamuli mai sa moa le lato a inga. Ai leo la tono mtanga ringa an malo. E lela sa fatino lava ia tute masani ia I pea una faise maliu whaapea ia a maile tanga vai ia whaapea na wina ia ma faile wha alo masani tu atu loa I a ao le fionga le Minster whaapea na tu inatu le fionga le Minster I le tina o le ainga. Ia na fai fole moli mau whanonglongo le moli mau le fionga le Minster. Le na tautino le fionga le Minster fai ia masui o le fionga le palemia ma le whainga malo. Ia. Ia te mena na ufia a mata tuai tula epa. O le fai lo me nisi o se li o Richard Arting o se prosecutor. Yes, he did mention 11. Okay. Ia, malo patai mana ia tatala amatai ia le tatou tua mata o nanga ia o na fuina maua sia vanoa sitina matua ia a whamasanga asiane I le tatou palemia ia e o fofo iai manatu malangona ia mana o whaftai sa idia o le vanoa sitina ia e whelua iai ma le taitai o le tatou atnu le taitai o lau sunga taitai o au taitai o le li la e valo mene ngutu Samoa ia O ai ana e whaiele nā sauninga o le... Le foi se si o langa kamale la ke
le li le la ua fa mai o te pelo ngu me kasi le la langi longa pandemia ia to ina matua le asisto ina matua o il parmen pa to ina matua o lo fa le ambio matanga al tala le la tatu le ia tapu kalame le mele ta o fo malo le mele ta o fo malo tatu tu le ia tua from now on ia si o kaku kilo ia le mana ia a mai ta la o fo ta am ta yes Le ia tā matala I tūlanga le court cases. Yeah. Ai, le mautavi inga o le mautavi inga le atua versus le fiong le ia asiata. Yeah. Ua mānaia lea, wa a mai manino e le fionga al whamasino, tulo. Ai ta tele e mana tua foi ta e ta po kalame na fai, na abatu sa wau so vai na se a wala te tu wala lo ai ina ia awane I toe loteinga e le fionga ia le whamasino ia kalasa atoa ia le whamasinonga lea o ngai te lele conflict of interest ia tu loa fo le fionga te mai tai whamasino o le puipuinga langa wa tele e tele ai foi fai tionga I la na fionga mamea ai ina ia small sailing ma whawhile mu a lea lawa whaftai o le watu lai mai le whamasino ia o le fionga te mai tai ia pali I Rosella lela na whaaton wina e le fionga ia pali I le loia whapea fo I la uolo a whainga wa sa tapu ona la toe whaia ni whamatalanga e toe a whea le case leo la tau masiata au iai luma whamasinonga. Ma toe whapea sa ni o la toe whaia ni tau whaleanga le ngata ia asiata a o nisi fo I tangata. Everybody, yeah. Yes. Langai mai tawina pea. E instigate pena whaailoa le tāpo kalame. Pei ene atu ia le vaenga le ia le ala le pule ia whapea na sasau mai luma whai. O inai loa I leo intangata e lava to whai a le ala le pule. Ole senga ma le fionga le professor ia Dr. Afualo. Whapea na fwoi tapu Yeah. La wala to lo nei la le wasa tapu le tūlanga lea. They only had to do the right thing. Like, pe fo ta ua. A iai ni tapo kalame a FC Linies o te whaisa o atu lava. Malie o te lea whea tūlanga le nā. O na lewa I te tono whamasinonga. O nisi tūlanga o le confidential malpuipuinga. Which is, that's exactly what they be doing. O le mea le tatauna whai ai mai se lava. O le awaianga ia le tele no mai lunga. O fono toi. Uma fonotoe o le ala, uma le ala, ia o afualo, uma afualo, ia maletoe ina le nei atu la epo o ia o le tai o le afi. Nā la te whaftai ai, wo o tūlanga le nā, ia se tato matai tū. A whaafonga mai Samoa o le tua lalo. Ina le maua e nisi o mātou, nisi o ni la fonga e whai. Pā wale mea o le sensao ia asiata. If you hear anything mai leungari I lea. It's about time wa tatauna. Put a stop to it. Wa umi o na whaia le amio le ngutu puaa, le mawhau, whai o le fionga le li pā le mia. Sa I fwoi taimi sa whai e la fonga nga I lea o le malo. Ia ale ngata le ngā tu aia uma. A ua sosopo, ma saule le mawhau susunga whawhia ngainga. Onta o mai la ia le case o le. Maria tele me wo ye nei le case. Peia o tae au ia. Tae au po se asa vaso lea. Le tūlanga le case le vao. I tamadi I o whale alili le sui palemia wha perito whai atu loma Lance pule la meko. Ua manao e ave I tua. I o le halal mele ua whai nei. O le la ua tuu le case o le tausanga na whai I nei tamali e tatala I tua la tangi. Ua umana so a lau pule ia e whai a lofa I le tu malo. Le ua wha ulu atu I le motion a le HRPP. They want to be part
o le ale fe au te tulo o tala tu sao. O le ale fe au ale pā, le mea o lo fai pule tu la epa, I mata upu loto I fale adili. E le ai sana fe au iai. Wa o le whape wa watu tau sanga, e fia iai, e fia watu se lato moli mau wha mau, moli mau moni I le mata upu lea. It's got nothing to do with you tula epa. O le mea nai e te whaia, wa e wha ave sia le tunuu, wha loa tau le tunuu. O lea, I'm only saying it's not going to happen, but I'm just saying, as an example. A whai la e pa uia le fionga le sui pale mia. That's not going to alter the fact e malo langa le fast. So be it. Or what you're trying to stir everything out. Ma wha le mau e se nofo fe al fani o malo Samoa. Na, pe o le mea tonu ana tupa I le tam whai atuai I to ina le. Langa le pe ele o whaali longa la wala lana mea o lo whai. E le o loa e tu la whai mali loa o ia o le tangata fau malo. A tatu ai uma I mea I upu e tau tala ia le pe o le no whai atu o karamele so o tai o le malo. Le uanga I lana tau whaleanga. O le pale mia, o le tama o le atunu, o le taitai o le atunu, include mga ia. A o le lava le o tuia langa tong, o langa tong, o atili ai o na te tele le tau whaaleanga. A ua manatua, ua te tau tatu le ia le melea, o ia, o le tangata fo malo. Mana ia la te tarusanga le wa au mai le atunu, o ani tala noanga uma, o upu uma tau tala iai, tau fi uma, tauna ave function. Moni tula epa, e sele matanga, pe no whai atu foi, te lo tapoka la me. Yeah. Whatever lai happen I te tono Samoa. Yeah. Maua umai malo ye fafo New Zealand, Australia, they get it. I say because it's all online le observer, o nisi fo ina news o le au mai. Fa se fo ile atu no te lo la to palangi mai to fa palangi mai pinga palangi mai la le mai tau be no fa atu ambassadors, commissioners, consulates I te tono Samoa, they link all the information to the original country where they come from. O inai lo la ele o fa ape o pose lilo I mea la te tupu I Samoa. Ia ale matanga la. Titi lui fo ia fai tau palang fa pe. He was a former prime minister. Yes. And o leilo umale te leo fa le tonu le taimi o lan taitaina. And it looks like he's got that taste of his own medicine instead of owning up. Malolo fa tamari. Ale mele wa fai. Wa tusa o mena te tupu I lana taitaina. Le wana fatonua mai el fainga malo. Tu le melea. You know, pai mai le tala fafafinge. Ia sipila ia. O mea sa tau faia. E le fa apela o le a fai le ainga fast. Peo le manino la so se taimi e tala noai le nei tangata. Le nito ina. O mea umai ana te faia. Le o te puai uma mai I lona fafonga. I lona ngutu. Mea o lo masani ai na ia e whaatino I le malo o le atu o Samoa. So, o te lo foi elo ela I ai le va ai ele fionga le li parmia. Ne ela I ele va ai ele fionga le li parmia. E iai se mea sili o na tatu wawa iai. I le lumana I ele o toe maot. O peno whai atu tula epa. O esele te le o le ao ngā masea o onga. I le fionga le li pale mia. Lea taimi nei e nofo I nei ina ia wha uma ngatonga fitinga o lona au. O le ua mwhaina nofo ia I le nofoa o tātou ia I fafo. Ma tilo atu ma ngai loa ai le tele o le wha le tonu ma le mea. Ia ale nei. Mai ale amatanga I le taimi ana na e le fionga le al pale mia whaila na palota le by election.
E whai mai lava mea e i whai o ani tana noanga e whai u lava la lau i o whio iei na la lau mai le amatanga o King Pelo le se si toi tatoni e te oe taton lawa sila Samoa ana sila Samoa e le landslide le vaenga le fast le whainga parosta le o matu nei pe no whai atu le amatanga le whala toi whai atu e lema whaina le leitula epa langa le be fo e le tuani ma fo fonga le ia te ia ono le a ele o mawhaina wha ma walalo longa loto ua o to i lalo popo o ai to i lalo popo ai le la auli al mali atua o le whai e lana tau whai whainga o le whai ele tau wha leanga na fesiri lea i se halal me wo to i lalo popo ili nei tangata ila i titi ma maolo au he ua whai le whai unga Samoa whaapea olo tau whaaleanga i ala auli o le sa o le nā. Wa mai moa uma Samoa ngā luenga e tū masavali le fionga le li palemia. A oe, e te nofo e ke expect sa vavadi mai tangata ia te oe. Le ai, o le pule lai a Samoa, e le o oe le pule. O le tūlangala nawa sila fia le atunuu. Paule o le tangata wa tūla i mai, e moni le alofa i tangata anu o Samoa. O le whai ungana o le bainga le atunu. O ai mai, e tiro o Samoa i le tangata e iai fōringa alofa ma tūlanga le lei mo le atunu e benefitai le atunu. Po le a le baai le Samoa i whale te tele le atutu ia pia. Ma le fua la i whamanuianga le wa abatu i lima o i tū malo. E whaasoa la vai le tū malo. E le whaasoa e se covenant. E le tupu mea, tu sa whipea mai ma lato kola le lope tupu pe le mai si meia. E le avea i tangata o le tū malo. E whaasoa e lato. Pe abe le account a tangata o lato ala whaia. O ne e fiu e tau whaia suene excuses. Le ua ilo e Samoa. O lani me tau te whaia. E tau te lufi mai ala bai o tau. O le miliona ua au mai i amato. O ne vai le te leo le tisia. Nia mana tua foi tula epa. Sa la lau te tono o pale meni. So ia te tau whaavalea, so ia te ole ina le atunu. Tau te pepelo e le tupu le nei mea. Ia o fea lana whai ai. Ala le ua tupu. E ui ele i atoa le paia inga le 5 tausanga. Ale ale me wa ai sa mo i whamanianga. Wa ai. Le la watula i mai nei. Wa toe landslide mai le whainga malo. E toe wha wau langa ana watau na wha peo na tau tino ya Samoa. Le wa toe wha o popo ai lesi milionga. Ia le ale me la watupu nei. Ia le wa mai la alwe awe wha masinonga ia le whainga malo ona. E te tauna pule lato. Ole ato fia whai tupe fua ma tau fia whai mea i le anawatau o le ainga fast. O tato, vai le tau kola le nale peo te whai atu pea. Le la tau kola le nale wai le lope mautinoa. Na fola tangata. Pea me mua foi. No ia ana wha petula i mai. E te ia wa wha se le mutu le kola. Ona lawa whai le ngau le la tau kola. Ia. E mali a nei mea mawhanua. E mali e fode le i le wama ai e ratu. O le whaia ina wha anua o le heita pipi. O le mori mauola le nā e tatau o na nofo matula e pa. E le to yeso na wanoa e taita ia i le atu. E le to yei fua i ona tausanga ia i. Le oa avela na wha mawanga o lona teimi muri nei. Para i peti ue o aturo le silima tausanga le manus e to e sau fua. Tula epa se mo meo, it's old school news. O le tala lava le na whai mai isi pae inga tolu whātaru ai. Sa whaapeo na whaapele ai le tu malo. O lo taimi muli le nei. Le ameo le nei a lava e whai. Tatu tule ia le upu leo tātara no nei aso le trise. A tonu whalongo longo mai ai. Ma se tau tu mai nai. La nālua ruala por kalame le atale li o si oeri whai se vaita ua te ua i oe. Koe alo lorta no atoina. La e whai mali loa. Whai mali mautinoa. Mo le wha maua lunga,
whaasau sili, whaapule au sili. Alo wale sia polo tele la ori atale li o sio ni ve se tu ka wai ka o ki o mai fa pe moria ka o ma vai. Ia o lesi na ta i o le afi. O lesi na ta i o le afi mana fesili. La tau te le whatupuina se file mu. A whai la tau te mana o mia i na whatupu file mu sa mo. Sa le tatau ia la tau na whaini fesili ina ia. Whaososo ina itula e pai a mai lea mea. Ia masawa ia le mawhau nei toi ina. Ia pe kia tanga ila iai i la fonga ia wa lafo ia i tangata i lunga o penga ta whainangi. Ala wa mai. Ia leo ngā o tele o ana mele le sa whai. Ai a wha apialo na tūlanga o le tau whaaleanga ma le saue e a mai i a tala o ole le atumu. Ele whai lea mon i ona vi inga na o le ino sia i o ia. Ala mea moni na. Le foi la mo ilanga le te whangai ma le upo le landslide i le malo. Ai te wa ai foi la o le mi milo ina le o mai a mai pasene. E le mawhai na malo lo me o tangata tu ila popo. Leo le landslide le malo o lono winga. I le eise te mia la 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 tai. A leo mai a mai pasene. O fa popo fa tasi la to mai si vanga. O na fa pela ia ela titi pasene le mo tatu. Ai to tele pasene le mo e isi vanga others. Ele fa o fa nga mai le upu others e counter to manhita pipi. Ana whapea tula hepa. Whapea tula hepa ia o na o ia wailoa o ngā whailingo 2+2 le ai. Wā tama mai yalo ma whanau o sa moalo o ngai whafo. Ia fufolelo na tau whaavalea le whainga o le sifuru paseni. A e tūlanga le iai. Ana whapea mawalulunga ni lata paseni. Ia la mela landslide ele malo le fast. Wata taula na tula i mai lato. Se... Ia, wa tau nu o lor sau noanga a le fionga le li palmia minsta faini o fuwai o tau pepelo. Ia, o insi tam puina. Ia, ma mai a tele whaftai le fionga tamaita i minsta o tupe. Ma mai a tele le whaai unga le wa whai ele minsta o tupe le fionga ia mulipola ana rosa. E avide. Ona, tana i foi. Lua se lau 5 milionga le tupe sai 5 o le malo tausi. A leo o ina ua whaatau tō le whainga malo leso 10 se tema. Ai ma ua whapea mai, to e tasi le mai aso o te tongi whainga penga le malo. Mai a ua dry up le tupe. Whawhewhena la to whaa spending le lua se lau 5 isi taimi. Le leipen whapea o ni fieni tau sanga na la to spending. It's very short. So lena fa popo ye ma le 5 o le i o le SOE le la o se lau ma le ono ai la but ma na ia fa unga le fionga te mai tai min star lo audit io la audit ono tu langa lim fa na fa lo atu ia dato tatalia fa lo le upfangangi. You and I are going to have the last laugh. No, o mai la lea, wa yeini e whaini tu singa mani complained. Anga I mean star so I forma loloina. Ia lena wha manino le le tata noanga le vai aso. Le tūlanga o whangu o keseni. Lena whausia le whalenga o siele o keseni I Samoa. Ia ole pae inga lena umatu nei. O la tau lena tūlai. Na wa leanga le whale. Sa ia ina la tau ngā luenga ina ia whale leia. Ina ia mauti noa ma wha mautu pēr le whai o le ngosi o le o ke sene mo tato atu mu. Le ma whai. E le taima tula epa sa mai tutuila ia le o ke sene. Le pae inga lenga umanei le whana la tau whaia. A le whata atu la I le tato whai ngā malo. Ia, e te tauna a maile supply o le oksene, whapea ia tu mua, whapea mo tu tele sa la whai. A wasa I ele to tele.
Ia malitulanga la le I whala au o le sa iei le supply o whala au sa watu I Samoa. A iei nisi o whapea mai. E o atu whatala vai, mo le ini whala au. E whapea fole mo tutele sa la whai. E le o iei ni whala au I mai. Ia, a whai fo o maua mai e le fionga le ali mean star le officer soi fo maloloina. Because I know for a fact there were some supplies lenga e free to Samoa. Ia a whai fo I lena mai tawina sa lipotia. Sa iei fo I mea valea a le whatala vai sa whai ai. Ia se siaki ani. Se I whapeo na siaki ani. Ina ia maua pea ia whala au mo le mamalu le atunu. O lo o whata otolia I ngasi. Mana lesa o wharongolongo le siapolau tele. Le lango ina to ina mani ta pipiri fa mai fo pape tau fai I sipsenga. Janai mato. Sorry, Janai mato. Le lango ina la tu tele lango ina fa me tu na fa fo le fa le leia fa mai o lo iai I matotua. Ya lai lo le leia o fale na la tu faia. Tua le anga faia. Tua I le anga faia lava fale. Ia mai alua le mea. E kami ala vea si le sa CEO le ufa minstawa o. Ia wa vai le momole vave le pointo le lima o tula epa. Mana tua. Mela le mawa ia inga luenga ia fausia le ausaina. They're tradesmen. It's very poor ia le whainga le tradesmen. Wa ia te tono le fale mai lea. Sole. E se me o le fale mai fou. E te savali alo mamaulo savali e fofola nus ia mo meo cardboard I lunga le foroma pakete solo. E tutulu. E o te mol mawina fo I popo fo afta wana fai. A mato malanga I Samoa. Ona le mai fo se tasi o tuangani. Yo ini me o le mo te sau fai te tonu e sa ungi tuangani lon tonton. Ai vesi melesi tu ua mu le potu le e sa waile electrical supplies. Ia fe, o saina. Mantua fo le maleva le na fau, ne fau e saina. Le na ele taimina la tu le vale le au wa loka wa le mafaina nga feo I elevators mo mia. Ai mawa ia. E alu lava le saina ma avele ki o le faito o maleva le. E te ngā mea la ia. Ia ta tutanga ia le fale le mauta whamsinonga. Ia o le tulu fo I o te tono le ofiso whamsinonga. Mea umane ina fausia sainga. Whawhetai la vale e le songsanga fo le fionga le li pale mia au tula I meion le teimi o la speaker. Le na mawaila I le sosoni e fausia ina le tato mauta fono mai le malo Australia e po Amerika. Ia le le fausanga because le monitoring o tradesmen e whaonga. Ta maila I le tato auditing report la lea tu la epa. O ka se tele le whaitionga sa whai. Sa whai whape. Ia o maila manatua le taimi le nei. Le taimi le na tupo le mea le nei. Au I ele pae I ngā fia mei. Lea la sa pese ia tu la epa wa. Ese le tona tu la epa. Ese le tona fonotoe. Ese foi le tona le ale pule. O mai e mai ni whamaunianga in tupe na matou. Aia mani mea bla bla bla. A le ale mele wa tu la I mai nei. Wa ese le tona. Ona wa tu la I mai le fast. Whawhetai. O lea la a whaile sa I linga I le tatou forensic. Talo fai tanu malala o le ato tele le au. La to tele le au no fo mawe oi. E sa ilio la to degrees. E sele le anga o nei mea o iei le tatou malo. Tulanga fo lea o lukeng fo famu ma fo pena pe o manisi futo sanga. Ele o suia malo. Tele po an fo linga o le atu nuu pe nei pe ana fa pe le va besuia malo le maua telo mei o tilo tele atu nuu.
ma le mea ma le mau ai talafu ai o mai asi o io tasi lea isiu tele mo Samoa ia malamalama ia i le atunu e pepelo ala tautala ia o mai na latou totogi lelelei latou totogi o i talafu e o mai le faiga malo ua tapuni ua le mafai na toe faisi ai talafu io a le lava e tau mafai si o mafai ngotala mafaafinau ma taupu i le faafofoga tagata ala la telo leleia o mai le vaale valu se fulu miliona le talafu ai o mai famile e le ngau le vaale se fauta ia Tula epa. O le pine whaamau lava o mea nei. Le mafua anga ngā lain ana tope lau mawhau e tula epa. Le LTRA 2008. yeah. Ona ua le mawhaina to e whaini no ngā tupi. Ale ale me wa iai. Ua whaailoa mai e whatupe nei. O loo tamau a inga Samoa i ona ele ele whaale atunuu. So this is something lesa tātou tu whatasi ai. Le SSIG ona tūlanga lea. Lea na leinga whai le tūla whono le nei. Ma whaapea i lona whai. E le sitala lo whanua. Uma whatata inga. To a lima tātou siblings. Ai a whaapea iei se tātou se lau eka o iei whanua whalenga nuu. E tātou te appointinga se tangata e whai masao. O le sao lale nā e sawe le stala le whanua le MNRE. A umana le stala. So, le stala lo le sao. It's no longer yours. It belongs to the government now. E o le rent. Nyoe. Mea tōnu ale nā sa whaaba lea tula e pamawhainga malo. Ia tūlanga lea. Ia manino Samoa le awala tonu le ngā lainga whau le tula whono lea o le LTRA 2008. Ona ua le mawhaina to e whaini no ngā tupe i whanua. No ngā tupe al malo ua le anga tongi ai tālafu. Lea na whaelo mai ei whanua whaleanga nuu. Le whai e lola tula whono lea. Ene wa tula i mele whai ngā malo. Ina wa tula i mele whai ngā malo. Lea sa fesilingia o oile stangata o au le stangata sa tātou fesilingia ma whapea. O le a lawa le o te tauna whaise fufuanga e ABS. Lea sa fesilingia ai le fionga le li sa ave mamin star le MNRE. Ai whapea fo inona a maia ni tala e na pese whaangongo e whaalata i tangata Samoa. E le aini whanua le ai mau ia le foi lana oso mai tula e pa mai ia lea lawa sao noa le fionga le li min star. But there's the bottom layer o le na. Oi, le fionga ia fia mesa min star at the time o le MNRE le na whai ei tula whono ia. Sa ngungu foi le fionga tamai taipania. Ai e sau noa ngā le li leo te susulu, shifta. I le mele leo te ua mai ai o te mini nei. Ma taulia na watu foi i le fast, ma tatu foi talo watu sui mele. Ai watu le fast na mo nei na paula lato mena fai o le ABS o Customary Lands under the LTRA 2008. Pawana lato mena fai o le remove ese mai o le fai mai lona tala. O le toi pisa nisi i lo umana ese. Leo umana ese Customary Lands ma lalu tu la fono le. O te le tanguna fai. O whanu ai. O fasili tele ala. A whai la leo ave ese. Ai se amina tu ai lalo in the first place. Ai se a. Amina tu ai lalo mutu ave ese. Ai a mai lale si tu pulanga i luma tu le luas furu 30 years. Lele whanau mai. O mai e lei loa tangata, lei loa, tu mai toi au mai sa o tu la whonga koe kuwha lei lalo i. Pawara le whainga mea, remove the whole thing, remove the whole law, ese, male, ai pio le mea na watu wa ese. Mone sa na o te tonu, ua iai ni su e ngā whaapitoa iai te tonu na tā uku lea. Yeah. Mana ia le whalongolongo atu i le iai se whalau i loa o se onia o onga mō Samoa.
Lena wha lawi loa le fionga le li sui palemia. Ona le la le mai tau watu le nei le fionga le mean star o tinamta mai tai ma anga so tai. Le la sa whai e le tatala le fionga le li sui palemia. Le au nanga le wata o le sui alofa. O le au nanga le tūlanga tau me sui. O ni wha manianga le mo tinamata mai tai. Ia ai fo ia le tupao ali e ia le lato vent le lato interest I le fo ia aunanga e fa pela it's on behalf o le alo sa mo le na tangata vale ina I ta le suma ia afa alu ia mana ia fo ia na o onga e mai le fa la wilo le al tato fainga malo Ia maua le to mai o tinam ta mai tai e le lei maua e tupe maua mo a inga fa pia e kalesia ia e mai se foi ia le tu malo a mai se tato o tunu maua e foi le revenue te tonu mo le atunu I Samoa Mana ia o lena e ta ua le tūlanga lea I le fale mai lena e ta ua tūlanga le fale mai tonga I mato wala tatau wai pe ona sau no ni so foi pule e mana ia le initiative le whainga malo ona e lua fan mai te tele le o te whalonga tu fa pe o le wa ele fufuanga o I tonga I mato ia ma o isa sa le longa I sa la fai ona o tūlanga la iai wa manatua e le e sena fai mai alu tu pele whainga o le whale mai le in malavalele A o le ta ua to tele malo le tunu e ati ai e le ini fo mai o iai so e mana ia la le fal mai lea ona mea le tu lea anga I malava lele ma o le to yese fal mai le umuenga o ina la fai ngofia na tuli mai le fal mai le I le a foi tonga I mato but what's wrong o le fai o le si fale mai fa alua I fale mai Samoa o le ale leanga o le mele tula mai se mana o tula I pana mi me ta ua longa ngoa ai o me o mane e fai e le fionga le li pale mia ma le fai nga malo fo e le o se vi inga po se ta ua se ngoa stanga ta tuatasi o le me na ia mau wale fa manuianga mo le lautele o tangata anu o Samoa ale nei fu se so ia wa uma mena e suia ono le a o vi inga lava mo oi e te lea lofa I a Samoa. Na, ele si mea lea e tau pe ona tua e peilunga. Na ia tua ia ai ia toe lupe, ma toe sulu, siusta, I le fas le oti e tu au. Le ngata lai lon tua ia o tangata ia. A ua ia whalenga ina ia le sunga I le I sui minsta, I sui parimia. I tō rua, tō rua. O ko kai ma mafa na la fonga. Yes. O mea umai, le na la fonga tata I tau kilipi lea. Ia, mea leo te tau sanga tua ia I lato uma o le I kilipi ia. Tau fiofi uma kilipi ia. Isia, langa, langa a whalongo mai la... Long marie. E mwhaina no te ai ia le sui parimia. Malong fatua. Ia, masio na tōrua. Ona o mea, langa na tu sa o mea toina. Na o tala noa I li tōrua o le lile sui parimia. O tōrua lo ia, o le sion tōrua na wa le li pe lua e o korua. Pauta ia. No fatu foi le o fua tua umo mea I feto ina lea. O mea uma I o faunga I o lona fau malo. O le fau malo, whatever. Uma mena te whaia. O le fau malo ia le afu. Le atuanga. Tula epa. Fefe nga o tau ma fevesia inga le mena te whaia. A o whaafonga foi e sunga whawhianga inga ma ele le manuio nei wa pei e leo se tangata matua, pei e leo se tamā,
Peielo se grandfather la wato tele ana whanau ia whapea whanau an whanau. O ia la o se whai atu rupelo i se wha mautinoina. Ai whawhiwhere teine le pule le onga le sap. Whawhiwhere teine nā. O sana wa whai poipola tina teine nā. Sorry. Ya, si saunua ia. Ala wia la tala nā na wha matari atu whapena. Langa ia ngona le loto o tia e whai alofa e le fionga sui pale mia. O le la wawa ai masei, wawa ai leanga. Personal. For goodness sake. For goodness sake. Malolo wha tamari. Wa koko wha fionga ngutu i le fionga le pale mia la au le malitoa. Why no matter what nge mau mea uma, e wha sisi uma, he always tried to pin down i le fionga le li pale mia. Ia, o le mena e mau, ia, le lau pe i fofu le wharongorongo tangata i sina mea mai. O siona fine foi na le, oi foi, le no fo male li salo i silia, orna? Le salo i silia au mua. Oi, le tio la a whapea o rona sani loa. A tonu lama. Wa uie e le ai se a foi se tulanga ita pe whaleanga i le a foi, le ata maitai, le fionga foi ata filau, ai, o le tulanga wale neta ua, e se le matanga, ni ta mama tua i atu la epa. Io la e tongi le moa, se, awa e loa e te a foi, te mama, ia tongi la moa, ai, awa, na foi e solo mua i ate oi. Ia pe o mea na, e lua tua inga matuia i e whai i. O le tua ia le maliu o tamatitia onga lea. Tu au. Tua ia i le tele o to rua, a le fionga le suipania. Se lava foi na le lua. Lava foi na le lua. O whaafonga ai la le fionga le suipale mia. Tauna i loa, tauna i loa leo e lunga uma. Ia, ta tono foi lo whaafonga foi le fionga le li pale mia. Wa ta tauna whai se fuafuanga iai. Wa leva pe e ta alo a whata alonga le whainga wanga mia. Ai sawa i tua le tau la malama tau whaaleanga. Ai imana kua. O nā mea uma e le peti ai le file muma nofo le lei o ainga. A wa masani ai e tau whaaleanga. Ia lue whailona i tu malo, tu lau le tu malo, pe a lue whailona ainga. Ai lo le sau e lau me whapea. Se wa matanga i lava. Ia no doubt fo i tala tula epa. Wa sau se tala i fafo. No doubt. Wa sau se tala i fafo. Ia na ta alofa i la ia le fionga le li pale mia e mai se fo ia le sui pale mia. Mo o to mai fa no mai le kilipi le ma te tara no ai le fale nganga le ta uai to lua to fa mo le la fo ai ia tu pa i se tasi la fo mai le sasi ia te fa mo mo ia to fa fonga mai ia ona teu marura ia leo mei le la tatu ta pena fa uma nei me uma ari tupa ari mo fa moni ia la pe ono fai atu e le ino ta so tanga i nei tangata e la ngona le o tio le loto ia o ta ite tele o te tuangane ma e pui e pui le li o le ia man tua ai fo ia alo le li sui pale mia ai fa longolongora ia fa na uma mia e langona o tia le so tu lo atuar me le le tene le fa pe vita ito la fino la fa ele fu le sa fa no fa lo e tonga fufu tu le pa ta pa li elo na se ese time ta au idiot Actually, ya maro ole ta wai ole ta pula na mai le pe o fai ma amana ia ma fa mana to seli o afa alu mai ne ya matu e na mali nei le foi la nga mai fitu le va to sanga taru no fai fa la tonga le o uma foi na fai le onga ele onga la ta tala na e ono su e tama ia li imta mai tai na o ia vai da leo so mai a mo ma ola leo so mai ia to filo fiti le na taisi si to e ino fui mono la fa ele vito pa u yeser
ia puta tum tapu na system ia tu la epa tatia ese pa ole mea ole winga na nga batu le tala i lona faaleanga ina leo le fionga le li sui pale mia ai se fai ia le winga nga le tala a pe no fai atu fai lo fa foi le tamari ia to filau ai ole le winga o tula epa fa singo iai ole a e tau le pua ma e la fo ai se vai fo lava oi ia te oi le ira te tau foi na va ia foi langa e lua me te tele tua ia o le maliu ma le tele o to lua ia stoina la ia sisui paremia a tati ia i lau fa fonga anga Samoa o i wai loa ele tu ai ngata e ele lea le loto na tele tadia ina longa to le alu popo ona o le tūlanga lava nei e eli lava mea e wha aloa taua mamo le bebesi la whawhewhea na sawe la lau nei mea nga i le fionga le sui pale mia le la whafonga mai le fionga pale mia whafonga mai fo ia le a foi le whale tua wa ele le sa tua ia wa ele ma le fionga le li pale mia ia le maliu tu au a le whala wa sui o le ua nofo matua ia to Susulu Schuster, Fabier, you know, he's a coward. He's a coward. Ele mafaina na foi. Wa fai alo fai. Wa le longa se tuai. Ia male mea le o fa pe mai. Pe folinga mai e ai afulu wa tupe il poloketi le ni tupe ale fainga malo ale fast o tupe la tunu. Awa tu te ai afu la tunu. I feel le taimi o langa leadership, le taimi o langa ia administrations. Ia se tato talia le forensic auditing. E te mana tua o ia le na whaleanganga le mea o le afoi, le ta iala o le mea. E whetun me e le tupa aru tu wharona i tu mano. O ngai lo ai mo tangata loto leanga, ma na o i talepe, vai ai se sources wha moe ina. Na fesilingia tula epa, o le ale tali, na fesilingia o ani mea le lei o le se tau anawatau, e tau te counter inga ai, ia fuafuanga le fast. O na o le maana ia pokalan, le ale tala, le se tala whapema ia, le ale simia, tale pelom whaleanga. This is exactly what he's doing now. Ai whatanga pepelo, ai ma whatanga, you know, he's the devil that you know in the dark. Le la ona o mai la tele mo fanua. Le ona o mai la tele lo man faila na tusi ave de malo. E na tele taliina mai ta ua na lila o ia sa tai fono e fono te tele la langi. O ia sa yo e pe o le ona fo mata fa mata mai. Ale mana na watu ni ua ngava. O le ala se manui o Samoa na maua mai ai, i nā te tele sa iai. O le ala se manui o Samoa. Ana whaapea o ian tai fono tele lalangi. Wa te le se manui o Samoa, to tongi uma ai tā lafo Samoa. Pine wha mau, anga le tula i male fast, ele a matan to tongi ia ai tā lafo. Leo le mea tasi le nā mea tarosia ia sink in ni mafo fawr tatu at nu whika mia ili whika mi me tula e pa whamatala me tau i talafu. E fiu e whi alo whai. E le toe nā tia le mea tele ua whai e whatuatua i le tua sama o tasi. O le au mai i lalo ai talafu. Yo e. Ale lava e whetā ngofin tau whai whaupunga ia ma. So le sa ore upo le sta malo. E fiu tu la epa e whai ana tala tau whaasuka ina ai le atunu whaasese. Ai i le official whamaunga for numeric statistics, the numbers never lied. Yeah. The numbers don't lie. O lo o tele te mali o le atunu leanga waa i le whaasenga inga o tūlanga lea. E fiwala e mai ana pepelo. Ia ai o le mena e maua iai. Nga le ti ngā i o ulo tangata e momo le pepelo. Wa fafa le pepelo runga le pepelo. Sa o ai lo le saunoanga le fio. Nga le tui atua.
Ua fafa le singau I lunga o le singau. O lesi mena na o tano ngato lua le ana na fida fiafi. O me o lauto e fai tupu me le sa mo le peso o paua. Le auto e tupu mena I sa mo mai pe atuale paua e fia. Ia ele fenta tu tano na me langa le si fai mise tala mai sa mo. Ah. Ma tau lia ta sai le a mai la tu tala. Na la tu tala. Tau te le falongo le tu al malo. O la tu langa le I paua le. A le la fai mi martala to ina malanga a ngusore ka mo mai. Samoa se ilonga koe ku mai le hita pipi. Wa Se ilonga te tula I mele HRPP, it runs Samoa to the ground. Koe whaopoko nisi ai tā lafu. O whanau ma whanau e lei whananau mai. O le apolonga e amo le angsala lea to tongi ai tā lafu. Awe ngā tui titi ata whai atula tatala. Ia o a koe ku my foot. Mai lor tala ale mala. Ia e tau te songi le aba le asini. Tau te le tu mai se tofi. Ai sele. Ia se vai leo ese whamawai. A leo sau whai mai se ronga e koe fo I mai. Fua le whamsinonga I e to toi nei. Pe whapena whai ngā seri e fua I whamsinonga I e rua to toi. Io feme la tu mele ta pipi whamsinonga. Tu salava na le lua whamsinonga I e te toi tu la epa. Tu salava pe whape. I'm not saying it's going to happen, but just saying argument's sake. For example, whai lai ma uto o lua lea. E ono tutu mai e whai ngā mā loa le HRPP. No, e koe o whai. E kisi kua mō tatama. E le tuwa mai ai. Ngā. E ngalo ia la tau ia. Ngalo ia tula epa. Ia by elections ia sa whai le lua. O lua tasi le. Lai mena o iai. Na matua I to I lalo popo ana maloa ia I lava le fast. La mena o iai, na o ofo I le to atolu lena to I o e whaila to by election o ngā wa switch party. Na la mena o iai, na o mai umai I le fast. Iena si alo whaila. You know, let it be. Let it be wa whaile filfili ngā Samoa. E o ina fo e tau mai ai, o lena te luina le tō whā, a ta mali ma whaife awi. I tu malo tai tasi. Wa whale la tau whiwhilinga. Le to e whaatua to ina lan tai tainga. He needs to own up and wear it. You know, he's got the taste of his own medicine yana. Ia me wale sa whai. Si tatu vai ala pe to e ono no e lua ia limoni ma I pokala melungali ia. A whale na iela na tala na whai whapea. O le pokala melungari le amai ele mea moni. A whai la tau teo mai e mai le mea moni. La me tau teo mai e whaaleanga ai e fufuanga le whai maro. E leo se taitai sa o la le to I ngā taitai lea. A whai o le taitai o le mana e mai le mea moni. O mai a mai sa o ni o lato manatu. Tu o le tau whaaleanga, tu o le tau whaasese, tu o le pepelo. Yo le si mele tau na tu sa o I le li o limoni. Fea o iei lau tala le na whai me se longa to e oso mai le lai le sipito. Na tonwa. Fea me o iei le tala na. E tau na tu iei le tala na. Limoni, fea o iei lau tala le na whai me se longa e oso mai le lai le sipito la langi to a parimia ia, to e lole o parimia ia. Me tonwa na le tuputu la epa. O le loto ti ngā ia lato folfolanga na whai e le tau nuu. Ia e pawarata ngā tala whai ei. Se o e fusito mata blindfold. Wa I loa I le tau mata ngā I tau folfolanga sa whai. Ma whapea mai. O le mea ale nei, ia le sai mele na sai mai ei. Mai ia, e mafua la stamale o asiata. Wai le tumu, ia te le lopo ai oi, le whawhea o malama mea tutupu ia o tō whanau. La mena tupu lo grandson. Nā no whapea nātu. Ke ngofo am ka niu se dia ele yasi le se senga lana tu la epa le se senga la tele me le tatu telo ai tatu o batua ni tulanga e faaleanga I o latu tamadianga o le alava te yalo a le mela le tula I mai o le la mai faaleanga mai ma fafolinga mai o latu e ami o tonu ai sole e le ni ami o tonu nga
Ame tongo tangata le tua la to te le whaien tau whaleanga mani. Ia, o le aso malolo ia mātou. Ia, se i o... It's your Veterans Day, yeah. I na so malolo ia mātou i nei e whailonga ia i lātou fo i sa whia ngai ma le militeri ale nei atunu. Ia, atu langa le tu le palo te ata atu nei. Nei la fo me tangata le ata ia. Ona ua aiwo mai whafoli. Le whamasinonga lea a le ungari in tupua a lea ma. O mai le I whafo. A o le ai atu le. Ia cameras a le au media. Ia. Pe whapaitau ma wheli wai mai. A pe oi. Anga kalakalaka o anga elili wai e moro ma wai. Ia, o le ua. Mele ma waitu la e pa mele anga mo le vale. E tau te le tio. E te tua ea o I le vale le mawhaina. Na suia le vale la tau. La e whapea I o le sa o lea. O reu whasalau mai tusi lea mai whasalau ai awa no I application na wari lea ua. Le whangata nei le sfareile nei. Application o lea? Te fono o fono whawai. Leo vai atu I leo ma whasanga tonu ar te mili nei. Ia. I tatu. Le la watua I application no inga. E toi ina nei le ta inga wha. O le pā. O le pā o anoa maalua. O sa nganga mua. O whale ata tolu. O vai maunga tolu. It's buying memories. O no I lato wane le wheta ngisi mai. Mera ngai mau. Yoi. A le whawa mai tawa tunga tula epa. O le wa maintus tu singa. O wa whapea. Wa le wheta ngisi mai lava le ngali le lungo lapo kalame. I le mamado le atunu u e alolofa atu e lafa atu tupe. Te tonga hei lano ia. Ma le o whapea mai. O le fia o le. O le fia o le lefo le Australian High Commission. E whai ai o la o tangata anu o Australia wa tanto. Te maitai. Ia, o le talia ngā le ngutu puaa. Wei loa. Ia oi oe la whapito ai le mei atu e. Titilo ia tala paunga. Whapea ia King Whaipopo. They are Australian citizens. They are Australian. I'm pretty sure the Australian High Commissioner, they will look into it. Why? Ai loa I whaile lua ngutu puaa amalo ai balea. They're not going to barge with you. Ia, o le mea la ngai mau. O si mea o le tali pio le whapea mai le tala. Ua talia e le tamaitai whamasino le talo sanga a leo. E toi tu watu se avanoa. Le ala i toi tolo le tusara o le talo sanga. To a fuala i le vaiaso lua vaiaso tanu ave le tangi ma ave uma mo meo video so mea. Pia tau pau na si mea tau wha nefu ela ta ita tiano. Ianga o uia. Aina ta utopia langa laua I lungo le. Ia, awa tate toi tala noa ina langa laua I lungo le whamasinonga le mata upu. Au nisi nei o vaenga sa tala noa ina I le fontanga le fionga le li pale mia, whapea le pale mia o Mātou New Zealand. O le fufuanga le amai e tatou valele ina ia improve lo le tourism given o le ua maua le whaasilinga pasene mwhainto whaini au nanga whaameni ni long. But this time le tatou valele ele o se long le mea le fufua whai ai. O le tūlanga whaila lea o le prevention on drugs and the security. O le protecting o tatou tala bou. Mai le o atu le tūlanga lea o whala o whasaina ma I mau ai soifua o oina o lumanai I o ainga mai tū malo ia
tupulanga talavou. Mana ia o le whamaite le wa whai le fionga le li palemia. Ina ia aua e tef soani ia whaamo la fo I ave I maltulanga le o le soifua maloloina. Ia le tatou Samoa Export Authority. Ia le tulanga fo la leo le tatou energy supply. The renewal o le energy supply. Ia e mai se fo le vaenga le o le tatou carbon credit. Wa matua le na whaalau I loa le fionga le li palemia. O tupe fōwia. Tupe fōwia. Mo le atina e ina o le tatou whainga malo. Ia whapena fo ila le wa umana whaalau I loa I le fionga le li palemia ia laksen. Le tūlanga le o le tatou whale mai tele lea. Le I tonga I mato ia whapea fo I o le motitele sa la whai. La fo wa e lea I le loto o le toe ina le nei, o na whapea, oka, le whato apa le mia la audia, le hai pēr no whatu pēr, o le fionga I la audia le malitua, po le fionga le lipa le mia, o se tangata e langa mea le lei. E leo se, o na aulio tangata whai pisinisi, you look at both angles, both ways, whawhena manuia pisinisi, whawhele mele create mele, le la watu ese pisinisi, a le o sau le tūlanga, o le raninga o le whainga malo. Sa ili, whea manuia I Samoa, o le ale awale whaina manuia Samoa, le ale awale te whaale leiai. These are all the methodology o le whaonga le fionga le li palemia. A wale lumana I lau tele o tio tato atunu. Wai, ta ole melea mawhan, ai nei le background o le steno le atunu nei. Kasi ta tia I si mea leina pe le so tai ma mafufongo tangata lang wina. Ai o le tuinga background na. Background fai pisinisi. E loa fai deals. E loa so tai matangata. Ta tia I nisi tu o Donald Trump. Ai por telefone tu people. E tai fa pena uma e o fala le o ke nei singo mea. Tai fa pena uma ia le afoi. Ia nga vaa o le tatu palemia o temi nei. E le lei na mafau pisinisi sosoina o le planning o mea. So na pe tatu tilo iai. E tau fesota iai ia nga vaa ia o palemia o le tatu ma le palemia o le atunu nei ta tiisi vai pa afu o le tai o nei atunu ma mona o no winga. Ai te fa pena lava o ta una o anga fa pisinisi ia wa la ia tu le pa mai fo ma fia me ia na ola ela o le sisi o manga o la tu ainga le ia ni me fa pea ele masani fo ila il fango deals ma fango o pisinisi tu la fa pena ia pea sa u fa fo e moni mo le fionga le li palemia na ola mai mātua e whai pisinisi. Na whai pisinisi la titi fo ele fionga le li palemia. Lea ma tuputupu ae, wa ola ma whaalau teleina ia le to mai le tu whai pisinisi. O mantua fo o ia le na langalanga lava le mele i le Export Authority. Lea fo e wha maonia le fionga ia tangaloa Eddie Wilson. Sa lato ngā lulu e whaatasi le same. I le tūlanga lea e lango Eddie Wilson le tūlanga lea le Export Authority ma le tatou valili. O tūlanga ia. Ia e tanga I whala iai. E whapena fo le tūlanga le palemia New Zealand ia. O le tangata fo ito mai sau le tūlanga tau pisinisi. Ia o le tūlanga le o le esenga o tatou palemia le nei mai tula epa sau ia fia me. E lo tangata ngā lulue organized and planning. E na le sau whawhai and expect everything gets delivered to them. That's the different mentality ma le fionga le li palemia le iai nei. Te pei ar tala le artusi, they were here to be served. Yeah. O le se senga le na o le fionga le palemia le iai nei. O se tangata e lui ta wina ia I mea mana o e whai. Then he gets up sa vali, sa ili mea uma. E le peila o to o lua lea, na le nofo. Ia o tata mai le
Tato wa ele attitude atu ingo tula epa. Yeah. Ia ele whaatusal mea lea tula epa. Ile road show le na whai nei. Yeah. How often do you see le road show nei e o I tu malo taitasi? Yeah. Na whaafōlinga o leo e sa vavali le road show. E ta ngai whale mai ta wina le road show. Le fionga le lipa le mia. O ia sa te ia le road show al tato ainga fast. E sa vali. E tu te mi uma. E le deliverance. Na le sa whaia tula epa as if I'm the king, you bow to me. Hell no. O le tūlanga ngā momole se sengo taitai. Yeah. Malo, mana ia leta, ia le lo whaanga le na siri le na mai. Ana mai whamole e abatu o mai a koroseta to, whata to. My regards to Apamasanga to Pa'i whamole. It was good working with her when she was at ACE specializing in the ECE sector. Yes. Early childhood education. Yeah. Ngala le mo te langa ko sita to ya yo e. O le temine nei le tau noale tina ia Apamasanga. O lea wana tu sia tu fatasia le history o le fatawaina o le ECE. Early childhood education. Okay. E whapela a mai ana tu sina. Le wa umana na abe sa mo le fionga le ale min stawa onga. Le taimile nei I le CEO le ia nei le ofisawa onga. Le fionga ia what's his name now? Hazelman. He was one of the students a le fionga le tinaya Apamasanga. Hazelman. He was one of the students. Oi nai lang ilo ai le tāua tele o le tapu e ina o la o ina o le whanau I a o laiti. In fact, foi, oi nei New Zealand, o le nai loele e se senga o le dara le na maua. O tamaiti sa oi preschools at early age, tasi tausanga and so on. Ai maise lava manatua o tele preschoolers palangi. Only certain age and whaina batulo walo I te tonu. Ai tu umaila ia onga a mata ma onga whataitai a tato e ka le sia ese. O la toula la to te avatalia so se tamaititi a. Le laina pawale le stats figures a mato I so enga sa whai. E longo fiele ese senga o tamaiti na o tawina mai at an early age. Mantua fole upu the old saying o tamaiti o mea poeata ma TV They learn faster at that early age. Tupu ai whapena. Academically, yes. O le se senga ngā ma le tamaititi le ia onga se ang whataitai. E struggle la tamaititi nā. Le o wai au Chris Hazelman. E me o leo ke atari ma whanua. Yeah. Le anu warka story ma ngā le loka sau wata. Lafo me. Lafo me ma videos. Na tatara noa tu I tofilau fiti saura to tofilau. Malo saporas whaftai tele. E moni ai E moni ai Peo no whai atu. E leo se tūlanga e tau whaaleanga. Leo se tūlanga tau whaaleanga I le uso lea ia tofilau Ai onga o le mata upo e whaasino tau tonu ia tula epa ia na la fonga leanga I le sui pale mia. Mali. Ia. O manatu e ini se tamta upuina ta te o do wa tu tala fenga I matatai. E se le o le video na lafo mai a te au. Leana o tali atula ia I talo whai. O le ale me o whai e whapia lea alo. O te le iloa, po se alo o le tina le whatinoina le sawaina. Po o se sitamai. O le tene talavou. O le tene talavou. O le pou steel post. O le wasai e le talavou le nei. Sambo. Ai fasi I o e. A o tangata sa mo le lato te whaia.
ta sasa atu ia mo i le si vaenga. A le wasai le pou le sau whai e le tina sa mua lea. Ma le se laulu. Le oti e le ulu. Ai la le talavou ne tau puni puni longa ulu. Ai whapea ia ui whamole mole tina e ti ngā tinga. E ta tui atu ale se laulu ia talinga whapea oka. Anu sangi sau sa wā. Ta mai whapea o sa mua. Pe e wholinga mai o sa mua le tupo le whale vlave lea. A o whaafafonga mai ia le matanga luenga leo leo. Se isa ili ai. Le ai se senga ma le mele na tupu i le alu toto le na tongi fafo. A le mele tu le mai nei. Ma mau. O le matua. Cruelty, Absolutely. That's very abusive. Very abusive. O le a fo se whaingata pe whape o sonalo. A le a fo se whaingata. O whimi, o Samoa po o toina? E pea o Samoa. Pea o Samoa, le winga o le whantalanga tula epa. A whai fo iwa iese tūlanga i le whaingata o le alo lea. O le sasa o le tino tamatiti le mwhaina o i el mawhauwhau. O le whaasau whai o le tamatiti lalo. Aua le ita le matua poe. Ai iai le file mua le atua. Deliver le fe auta ua. Ia, o le lai pai mai nisi o ta anga fui o le ua moria. Ai ua pai morianga. Ai o tele vai, ane le whamtara mai ni o tele loa e na mea soli. E tatui le se lauru, me le winga la lau tala. No titiro i nele tae au whapea. Soli? Oka e ka iami o le anga. Nawa o sende atu e te oi. Oh, soli. Io e. O le mea whaila le tupu ai la le tele o tupulanga tala wau e so la ese maainga. No ai lola lea whaile tūlanga wawawe whaile to lua o lesi. Ia no whuponga i sa waina no this. Ona ele o maua se puipuinga. I te tomo. Aure tinana whaia le me. Io e solo matamatanga mi fo le tina. Ia nawa o sende te oete mai mo ai ia le ani le lo pepelo ma otia a tango mai la limo tala vo ne pungi longa ulu a le fainga nge o se laulu tu la epa wa o fa pe se laulu eta tu yai fa pe ai tu le ia tele ele ai se atal ai ringa tapea ai ia ole tulanga na ia ole taimi nei o ta asia fa manino atu pea wa to tele ani si leva la au mai fia maua le asia fia maua fa malamala manga ole to ainga mai ese mfaina ia lena fa to tato e fausia tato I musele mai o tato tumutumu o to wao fa pe mato se tau lalo I tamai vai they are all cells ai pangalia o fola le tatanunga fo mai fast food lo tau sanga 50% of the good cells are now being ruined whaleanga ina. Ai ele iai se si awale mwhaiai ona toi whaolaola mai musele ia. Paula leo le mai o le ua maua. Maua ele. Le whala ua mai mol mawina to tele le tunu I la tau sa mamai o le tūlanga to inga mai sa mawai. Ai ina wain winga la tau asia. Wala ngona ai lale ese senga o yele swinga. Ia pele fatu fa wa pele inumanga o lau asia o le nae to fa fo wina le malo si tino to fa fo wina musele le o fa langa ina ia matato queen nga le renew 28 ia fa pele tato wa foi le tato redox gold ia a fa fonga male tina ia af masanga na male ta tino nga af masanga ona olona arthritis ava matupai matua I te le swinga. Ese le au ngā o le redox gold. Mo I latou umala o lo iai le ngase le o le arthritis, rheumatism, po le ngungu foi.
Ia o lo tūlanga le nā whaonga le redox gold instead o lo winu whala au pia. Wa e iai la ia tua patatua pe e iai le a whainga o isi o organs i le malolosi o whala au. Ai pe wa ngā le tata redox gold ia wha penana maua le wha mama venga. Ia wa o mātula au tula epa ia tūlanga na iai. Ia manatu le ta pai uma foi leo ta por kalami alo faftai ia o tatu asia le nasam e te lo le si me mali e mafanua ato la tu ne rua oka ni tangata palangi o la tu fasalo me asia eling Samoa o ta foi e so me palangi o O to tele palangi o mantua foi le te pato a sink ini mafau tangata le fato a sink ini mafau tangata le te leo le au ngā o le vai o le asia. Wa le mai to mai le whape a mai le whamaunga. Wa paulo se product o le asia na alu for first time ever wa tau short le supply o le tata redox gold. Ona e le to a tele o mo meo tangata ta alo laulangi e oka ta i se fulu. Mantua fo le tele o isi tamata alo tamam tinta alo oni prescriptions e mai fo mai. Ai olo nei fongi element o nisi fo drugs. Le la tele na fai na ila tau pea ona na fainta alonga. Ai peila wa avela le tato redox gold. Wa le te whaonga ina tele fuala au. Au whaonga ila tau ia le tato redox gold. Le la tele o tamama tinta alo wala tau whaonga ina. Ia e mai se whaia le vai leo le afoi. Le supplement ono i lātou tele mai o tino, tele fo i le swinga, ia ua whapea fo ina whamanui ina i lātou. Ia, mānei, peo nā o leo ngana ta whaasua ta uat fo i tatu tangata. A tonu ai le o au le ua matua pālangi ua latu whangaina ia le product mo le sirafia tatu atu. Ia, e tatu nunga, mo tatu umai nā New Zealand Australia. Ia se si te ni mo whaasota iane ia le to wha ia mua whanua tupai ia matera i le orua tasi, lua i valua toruono o tasi. Te whawhama mai orua tasi, lua i valua toruono o tasi. Mo Amerika, mo territory uma, te oa i Amerika Samoa, la mai le 5 no lua, toru fitu o no lua. Ia, pe sili moau, ia pe sili fo i mosori, ia whamanino atu whamarama nisi vaenga o le tatu asia. Ia, i te tonunga. Whaftai tele ia mo lo sa fo i tapu kalame le nei ia fiafi, ma le nei tu aso ia o tele fo i me ua anga i e te tala noa. Te tatun fo i it's very informative ia nisi fo i o ta whasoa ia ua mo le sirafia o le tatu watu nuu. Ia i mea sa tupu la tupu matupea ia matuene ia manoa e te sauno ia mawhatu whamai le tatu nu ia ona o no fole wha umatapu kalami ma whalualo. Pātai tula epa ia lau whafonga anga sa mo o le nā ua tō lau atu nisi mea ina ia wha manino atili ai ia lo i loa ma lo silafia o meo tutupu ia o mea fo i o la sa tutupu ia manisi fuafuanga o iai. Mo i lātou ia sa tawala au mai te au le vai aso le nei. E momoli mai le lātou whaftai tu sai matapo kalame tu la epa. Ia mālo whaftai le langolango. O le whaiva a ia whaipea ona o le a. O le tātou alolofa le tātou whainga mālo. Whawhetai watu lai mai. Ia tātou ae se mālo manuia ma se file mua sa mua. A wāle lo manai o tātou whanau. Ia o la fwese ngana wasala ia pea na whaet pea ta tonu tātou te whale uma le whale o le tua. Ia a whafonga mai fo i le opine o mai mua mai le fionga le li palemia. Ia manuia lo soifua a tonu se taimi tātou whilo ai ato te li whai malanga i sa mua. Ia, tula epa ta tonu tātou whilo ai se taimi o iluma. Ia. Alo Fat? No Fat. Ia. Ia, manatu sa mua ua o le mai a fuli o le mātou tua ma le unanga
paingata o e Samoa le atunu faamaliagata i outou finagalo o le tautua faale a'ua'u o le a se upu le gagana ua le tautamali'i i lau fa'afogaga ia malua mifale e matua faitama o i le tatou mafutaga i aso taitasi ia ua le lava o lo'o fa'auau tatou polokalame me everyday 7 days a week ina ia se ia magana fo'i ua iai ni tuatuano'a ia ma le pauale mea o le fa'alagolago i le agaga o le atua e aumaia le malosi ia ua tasi le mea lo sosani tele a le occupied o le taimi ia i le tulaga fa'apea ai ia le tatonuga o le atua lava ia o le atua o le tupuga o mea uma mea lelei uma ia e fa'ataga fo'i le atua ni fa'aletonu isi taimi lo soifua ma la'uola ina ia fai ma faleaʻoga ao e folau ia ma tatou faia le faiva o le folauga i le toe tasi masina ia tatou aga'i fola ia lea i le taualuga o lenei tausaga ae mo le temi nei ia ao tapena ai le taʻitaʻi o le mālō i ona uma le faitau vaiaso uma le faitau a le ua faitau aso o atu le faitau tula ia ona taliu lea o le sā ma toe taliu faigā malaga i Samoa fa'afetai i le atua ua maua le atoatoa o le malosi ia e fo'i ai i le atunu'u ma lana taliuta o lo talitali mai ia le faigā malaga ma le saʻiliga matagi e ua le malosi mai le atua fa'afetai le atua fa'afoisia lou malosi tino le mafaufau sili le agaga ia e taʻitaʻia ai le atunu'u ia tumau ia me alofa le atua o le alofa i o tatou tagata ia manuia le toe taliu atu i Samoa manuia Samoa manuia taʻitaʻi uma o le atunu'u manuia ia taʻitaʻi o ekalesia manuia le ao le mālō ma le masiofo ia le kapeneta le palemene ia ma Samoa atoa le au matutua se ia paia se o pitoititi fa'amali atu ia le tauunaga ma le tautua a lau si'ufofoga o le taeafou lau tauuna masani tui la epa fa'afetai li'o su'a ma lana unaga faifai pea soifua